And I'm free, I'll go fear. Okay, we go fear, if you to say, Godano, saying, I know what's here. Okay, okay, here, ma, in Ketuan. Yeah, Germany, welcome. Pacho Dumono. Aha. But you go fear, you go cry no be a hoye. Yeah. Yeah. But say no akwa ko fie no akoma beto yem kakra na. Amoso amaho amane. Papa oni ne mandam. Nya botre. Papa na wo hu no na pressure be ba sisi esi. Esi. Papa no papa sisi na pressure. Se me so bi ne makra wo. Na me post kan do ya da no. Nya botre. Ana me ja baba. Wo fa kra no kasa se nya botre. Ka ba ko mato ye. Why? Me de ne se nra no. Wo ko fie na asomdwe bae. What? Bibi atu be twane. Germany. Yes, madam. Now what to say? Adumo now yes. Me ho ye pa. E me ase. Na na wo tete mama na mama ye di arehosa. Madam min tete no. Na de na ase. Min tete madam yi. Me ni nete kama fe. E wo se me ye ne ho ade. Enso no asem bi abape sebi papa we obaka ya. Me ba ne nchen. Okay. Ni abaka kire no. Papa we woni din wo de no wakonta na se. Wase. Bibi ni a ni mabaka sabe ne yeti aprade. Na ma se so odium. Okay. Enti se ebia BBC yentima on na bitimi kan na makono ho makaka kire no. Na wa mam se ode yan abotre, mi se abotre na eden a on wa be fe no wa eden waka bibi a kire no. Okay. Bibi acha. Enti mi no wo ho me sa na de yeti ha ni yetu, yeti ha ni yetu sa. No ni ayeti na se ne se bi. Tisi ade ya ne de ye bre wo dan ho enti ye force ya na ye ko pass ase bi Monica no kura oboa o de manen kasa wo kasa na ni wa ha o de nya abotre esi manen kasa wi o wi a ne ye bisa wo so why manen kasa na ye mpe asase bi ne ento na nkolai enya ye fe yeti nkotum manen kasa o kan MCU fine mate enti now ke pe bi wo pakoso okay ye kwa no na say am say nsem kan wo trot no ho asem wo ho nti yakota wan hwa na ye ho akokire nti no obi tie na nso ne gyae ya ho no nyina woni esi ne koye me di esi ne koye oboa okay ye kwa hifie esi ya kwa hifie takoso ahifie na me ka no sa atam ti wanya na woni sika wo da bi nye sika se mo so no ne koye nti ye koye ye kwa no asem ye kwa di ahifie ho no wa mama kasa yedu wono no kasaye e no hene se wa yade na mum ne wati wano de papa ni wo senka me na me ye de me ye be ma no me kasa ye no ne kasa ai obeya mama kasa ni owrapo ya se nana owrapo saying se na wasi niama wabele wa yesei entina wanya sika 10 million onye sika pese oboto asase enti no wabere pa ne nkoa na eden o twa no ho obabula na oyesi ne nkoa mitimo ma mhye ma medi no kasa ya bibia wie o wie no na ne se ewura wa ya de wakasa na mo medie wati ahanye ha yesa na ye na ha oni be ma na ma fobuo ma be ma no okay me ye kan ye pepepe na bisa ni asu ye pasase ato na asu wo fan o kwachi bi na asase ne ye mpe obi tie na nso ne gyae ina onwa ko hu na danfo ba ko se ye pasase ato enti say no oh andi de mi kwan ya we ko to bi wo besiase de say banso okay enti minim nana no enti me de won ba ko ho ajamone me ba hanye kom obia ento ne bo me ba sesia na me ma adum abusua no nyina akwaba yedam live wa adum TV obrajumedie na wo beto se yedi enne eyeda fofo anyakopon wa hyehye kura no de ama yen osana bosome no ne de to so aduonu e wa fempemienu ne aduonu no mu ene na day we thank God this Wednesday don hire ba kumu enkomo yedi yenyina ebe kai ekuasewa ya wode be ma bi ba fia ya tu ni gi se wa kimpaluta look alike wonu masan ba biem se DNA ne ken kai no akire no ehwe emma sika emma akoda ketua no
kyerɛ sɛ kom dia na ɛde no eti Kimpaluta look alike wo ba ne ye ma na kwa ba woni o ma me na akua sɛ wanso ne bye bye ye ma na kwa ba ne no na ne style na fe enya asɛm ketewa ebisa sɛ na wo sɛ hwan wo se aka ne na mo se Kimpaluta me ho fa kyɛ no ti me bro ne so ti na de me se fa me ye ɛne ɛsɛ no kwasɛm wo sɛ no ampa yaka asɛm no ma akɔwie sɛ ba time no se abofra no nyinsɛ ne na wo mu aboka 2300 enu nti woji sika no ade afri nana ya ho yebisa nana ya wo se ne sɛ ma me se meji tum na mum se emunye nanso sanse ye ka asɛm a ye hyɛ mu kenanti ye ne nana ya okasa e mo se enne no wodi million num 500 Ghana cedis ebeto ase na wakɔ boa ne ho no de de aka no aba busumi bia nso no obema abofra ketewa no 200 Ghana cedis na sɛ niema mu pagya wodi bi ebeka ho na kyerɛ sɛ de efri mu ba ye no feedback kakra mo anya bia nhwɛ na sɛ MCR aye krado a yemfa nto so enrada eye Bismarck any Janet Oforiwa DNA no aye kenkane ye no ya yire Janet ene o papa ni o mame ya gidi ene sika no ye de ama eye Bismarck sefa fi se eye sisie eno nti se minim MC abetimi de atoso kakra bi e de ama me a okay da so enti ya je sika no enra ewo da ntwie mu ye je e de ama Bismarck na afi ye kohwe ya Janet na Bob Bismarck minimu se hey me no to me to singlet chew me no to me to shirt chew ni nyina akabo me 500 Ghana cedis enti tifrim na fa me 500 mam na je de akakọ ene ne nya asem ketwa wo fom ha ne se na wo na nim kasasa wo die na sika no kra no anti sikai ena ekwa producer wo kind wa emono chia se sei die se sie ni ba bia wo sisi obi enkwa de ya beji sika no ne ye de ato de da na sika no ye present na ye de ama no fe na kono a ye ne fe ye enya sem ketwe no Bismarck na ni je pa okay eti enra na just feedback kakra e wo ho ya ye de ema mo no ene esi da me che wa ha Mr Money ye ni kunu no enso so e wo fidue mu ha komoyi na ye di ya mode abeto ye midi e de Ohemaa Benewaah tena se na ye ni enkomo na eja Money na wo kasa to wasem so nti eba asa no ene ya ohun sesa na sesa nso obenya assassin bi amen wo ejeso besianse ho menhia ina obaka kire me sister no so obenye bi amen obakoto bi wo nti ye wo fantini ana achani aha no oma ye koye sister no kra ye ko ha ye ko nana ho a o se ni kunu oyusu ka bi nti ye to diesel okay egu ka num ansa no de yakọ ohene ne fi ya kushia ohene no eso ye pe asase nti na me no yakọ hu nana no na nana nse yo fine ebi wo ho nti ye pede ya no kwa kire ye nti kwa kire ye no ni bi san say say no so ka 3000 30 million na for sabre no we half for to be toy okay nti 30 million ni nana o ye srewa ya domi kakra de 30 de ye bi esrew no so yo wate ni sister no de oni ye koye no on so na no tumi bia na nana say last year 25 okay nti 25 no ana nana egusu ye ka esem no ye di trot no ano ye ka ho asema na nana bi sa me say bi adwuma na me ye nem so me tu nsuo ni bi abula ni bi okay no so sa ane de oboboa me nam so ma ye dey baboa mo nana ne kasa nana no wa wode asase ma wote ase oho ye ko ne nche sese obetimi ade de wo kan no mu adanse okay enti no nam si yo ma enti o se me fa mani mo hwe adwuma na o ma ye na boys no o matu amna no ko be se fe edan we tenten na o de ade akata so mo de akata ne so mu ntun ye okay no ko kire me nti me ne kan ye ma esi 50 million ebura no okay bi butu no no se ya ne moboam nam se ma de maboam ne na se sa de obaje ye 17 million okay se me ye adwuma na ma ne dia on so baje sika no baje 17 enti nanka eyesen yanya calculation bi wa na eyesen 2500 okay and now or say ubetu ebura na man dia obeti so dia ba 17 million na just ebura na workmanship no no de kwhye 2005 ni wo charge ebura ni say 1500 okay
80 na say 1500 no what free die any day what free asase ni mu a Quebec ko 1000 Ghana cedis on say or TBF mu balance no the mama me dey aye adwuma no okay nti what 800 ne film no the 700 no or the mama okay me dey adwuma no okay say me yen nko a enti me bo asase no esi nyame chesika wom 1000 say 700 esi nyame che ai there be actually no ansana ye be pese esika ye kotua asase ne 1007 no me sika wo sika say na wom sa na pese me sika wom no ai eye begin na kasa na ye to asase no me pa cho munye ko mame begin na ye to asase no esi na eye menumi nya na ye pepere wo de ba na me aba sana ebomu ni 1000 10 million say na wo de ba say na wo de ba ye breaking it down first no medical man no 3 million physical money okay because you obi adwuma na eka mi change e wo no ho eka 500 eja san komo meba eja offer ba enya wo kura me ne offer wadama awafo minim so se yedi na yenhwe ne se awafo ntem asem ansa na bedru abusua ho no ebi ane ma bi wom kwa wu hunu mu watem ase antu de muma ye kwan muma ne kwan ma ne nka de wo no so ni oye de unza bi min kasa okay ensem o kan no entro ntina me hwe ho yam nti enya botre se na na not ase na wa Some medin na da pepa me se na na no wo twantro na de dia medin na na aja mo ne kasa na na no ho enti aba asa no woman 300 na ma ye obi adwuma ma no ena nipa no wi ma me ye fa machi e ko nipa no ho se ye boto asase bi enti no wen se me ye adwuma bi ama no no o hieska afi no ho na oka na se me fiska ne ye de enfe ma no okay enti o ko nipa no won nipa no se ande wakasa amate de moye no no se ye japade wa ya de enti ye ntwen ochina ukunu oba ba jiska no wakase baba ba jiska ofia enti ya na wasi achi wa ya de waba okay oba saa asem na woka no me ya metiska no maka che ukunu ne matiska me de ama wo e se ye japade na moye de okoye mini bes no ye wura fie opepepe agua me ma ne ba ye obebi efo no ma ye pe ye wura ho anche ye ndu 3 minutes class me se me ba no di machi o ahuno me je fie wa wo se sankam mami na ha se dawe na mehu na okase ho na ma ne shiri dem ba se awura ade na ye sa kwani tum ya so wa ba me ho ne ma bidin ko ade na wo kasa nim se na minim se so no oni mapa na ade akokasa da no papa ka chem se moni o yiri si ni ntime se wa nim se wo fa me kwa maka se me bihia diska mere be ba no enti ho no bra wani mu ntante e bre ni enti ba sa no na ina ma no kan 500 and mami 5 million okay no say me de 3 million e ma wo yire so sa sa enti na msi wo de fa ma no no kan de ma me na de share ma me woni sim okay 3 million tobo na pina meba wakoji tini fa no kuranya adwuma wakoji 3 million ko cho aya no me wu awon fi mi ebu no ya wakono wi ni ate no ha me ntimi kwa no meni ma platform pe fun ka jem say ya chi ukun adam sam point yankopon hata so ne de bi iti ma masam na no ya wa me pa o de 3 million ne ma no ho asem do ntimi kwa ji sika no wo ma no so ba ma wo ba ma fa ko top road o de ma wo ena me ka say pa cho me ji sika no me ba tobo opanyini no de 3 million ne ma no wo ho pa cho owo ho ogu mi kwase asa nkomo no a woni ni kodi yesa japade na mo koye enti ene obaji sika no ye ko panyini betinye di mo dance yese etisa ayampa esi se wo ma yetuka akoko bisa na panyini ne ka se wo be ka sa na oji sika no ye beje petrol cafe o ma pa cho me ba ye beje sika cafe o wabu mi kwase o to ati sa 3 million na me kwaje ye no aso adwuma won fi mi on kan che no oji sika nka ntina ma ko ma no se be japade ni ye hu sika no ye kan wa wo bo ma ni nka no kure mi de boa se wo ka te sister papa no ma wa sisi a hwe ma no ma ha wo fi jaman ha ya na ya fe no me kwa sister no ko ye no efie wo de me se efie de enya wo dia o dia po wo mi sa pepa na se ni te me din na da so me se na na no me din obi sa me se na na me din na da so ona na so be ya me no ka ne se ye ko ya ya sika no ma ho ya pepa na ma me o hin bi sa ya se mo mienu na mo boto asase no esi nya me che me din na da pepa no so mudi ona na de ma me mo ni na esi ya me che ma me we ka se esi 2 days ni mame me consider wa kwaniasa bebre be ma no ka no kure se de wo se ka asem no yan ka asem ta why me ho ade
and why the engine or by the car diasem tobo? What woman kwasi ebo mo sa be pasa si na no ohin bi sa ne se mo dia mo bi sa no a me utum di sem di ba me di bi so me di misika ne so me ba ko ohin wo ohin wo ya pepepe ejamo ni wa be die obotie sike nya dia me yen no ahumi na sire ke ne bia me ba dan no a ye ka mo asem no ye mfa dan ne nto so sisi a na ye hwe se aka wa bo e wo dan ne ho e ye sei Esi, meba, Esi, you are not supposed to be pampered. Me catch her. Anra, unti Facebook comments a lot of negative comments by your call, baby. I want to know, and some of them catch her. Yeah, you know. Keep quiet, sir. Let's say, yeah, my post be a macho. Who misbehaving a lot into your comb. What did they make a channel? And this so often or cockroach say you come. What a 2 days and then you papa no. My auntie and was and mammy boil it, mammy eat it. Mr. Awate. Abusia, a day I can was me, a day and a why, a day near the other free. Yakore a dino. A jamoni. Shen Yanko point him the cano cresse. I show you. A bra, what bow dino hono, a say. Bia mabo dan ho no wo ma ne papa etim potem ye kwa investigation na papa ini ho wo ma matnas empotem wato asase free tete nyina ka papa yi se papa no wa breda ne ho bi enti munya abotre edan no na eda so no bra behwe bi oba no bre pa ye mu ni fo so wo mre ye wo yo ba se wanya adwene kura se wo be ye japade ama ne ma no esumbo pa nanso ye de no kura ye adwuma ba ma ne ba ye ese wo pam oba frifia nke beka bia ma no titobo pajama edan ne na da ho no ye oba ye si ne kama ejamo ne hwe dan no wo ka wa ba wo dan ne ho wo effort kire mu ye to asase no ewie ye no sada no a ohen no okochi asase no ano ade achi ye pe ena me fa me pikas ene me shovel eka meba peni no ho chebe se ne yenko okay ene ye kwa na o nya ye bush tu na me pikas ko bo fom ene be two foundation yes na be twa blocks no we dey na we twa blocks no o dia hia ye dia hia ko gu ho anya hwa ne toye anya ne de me ni mienu na ye nya ye sika ye ka bom o de ba o de say na buy na o de say me so be rough estimate okay anya no na ba ko ne bo ye one trip no na me say time 1.5 o say 1.5 ache 2000 unti mebie ahoma ya tum na obi we deduako a won frɛ sisi a empotam a ye ba ye no se woni deduako a memfrɛ but uti deduako ma wa ye ho ne ye banso ajoso besia se banso me so se deduako na aka maso aka manum ye mere ajoso besia se banso na woni magya money ene esi nyame cha asem yi mu bi sesi e ya frɛ number 032208358188283 wonim hu bi a memfrɛ but se wonim hu bi a frɛ na de wonim no fa no kora ye adwuma me we se menye obi wa homa no so sesi a na mentie kasa obi ba me fa no the first room ne di kan AC first room and me anam hye dan no okay me anam hye dan no ma ye ko fa carpet no obobo so me si ne bi ama ho me anam si dan no mami si number no so biem wo ejoso besiase banso na woni magya money ene eye esi nyameche woni wonum na tem potamu a na ni masem we hu bia eye 032208358188283 ubetimi afre na yakasa kacho to wasem so ena mi si shedan no mi am hye dan no wo so kan obi wo ko nsuo ye da mota wo yire yi mode mo wo dan ho wo ye no kwafo a kan no kre wo yire ni mode mo wo dan ho te sei ni besa me bisa ni bondi mo wo dan no se menini mi anu nyala no ona kasa no memfa wonka ho me se wo yire wo ti ono nko asi ho a de na obetimi akasa wo yire no ye wo dan ho ne muwa wo se wo to anwea wo to tile wo to china door wo to sa na yema ni nyina de hin na wodi mu adanse obetimi aka no kore wo de aka ni nya de me ncha ne ntro ne kore na so mi kakra won so bu abi bu abi ne me kakra e wo mbi no so on kan de kore nti
ɛsɛ me ɔde ɔbɛka akyɛ me bia ne me sɛ yɛyɛ agyapadeɛ nti mepupu me ti okay na mede ama no na mede ama no na ɔno da kɔfa na mede ama no na mu mienu na moayɛ yɛmienu madam yɛmienu ɛyɛ kyɛkyi koraa no ɔkɔfa ataase ne baeɛ no me na metɔ cement 10 bars bisa no esi ɛdeɛ bɛbɔ tiles yɛde bɔɔ plastic meba na asi da meda me ɛgya mɔ ne meba esi me the bible bɛba bɛhyɛ wo nsɛm sisi a tie yɛnkasa wɔnya adeɛ esi ɛden paa sɛ wɔbaa sɛdeɛ woka sɛ woayɛ wankyi ɛna wode asi dan no megye tom tie asasini so kan no ya je na wututu obey kan obey ba ka na ansa make ma obey Amina, madam, sorry. Mama said, enko hwe ne ma no ameka no krankyerɛ wo no kra na meka kyerɛ wo nɛ awrade di ma so ka so onko ne fie enko hwe nkwalɛ awrade di ma so pa me nkwalɛ se ma me tu ni na duru fie hɔ no mu a nkwalɛ ni papa tura ba gya no awrade di ma so nkwalɛ no na ma nkwalɛ no atete papa na ma yɛ nka tu ba yɛ kan but me ɛnɛ me kan pay me kan bio sɛ papa yi so ti fie hɔ a me ma me go pasi anko fie hɔ nɛ because na o ko pa ba bia wo ko yɛ adwuma ne yɛ fie ya ba nya papa ma ma sa asɛm ni sɛ wo o ma ko fie hɔ nɛ papa yi no ma sa asɛm wo na fie ajamani min ka sɛm ya sɛ papa yi so ti fie hɔ obi obeto ne nsa bi o jɛ dem ɔno ne abotre mi to me sa ɔno influence kwala no e ma kwala no e yɛ o ma me sa e ka kyerɛ ti sɛ kwala ya papa so ti fie hɔ me kokon me ma Asemba ya nye ba ya. Asema yo yate. Ejamo ni yekom. Esi yekom. When na influence ankwala no amo mu di san kwasa. Oni anu no ti be kan sa. Nya botre. Me no mu na che. Obowa. Nya botre. Me se no kra na me. Esi ma sema me kan. Esi ni ase. Me kan o. Ba wi o. Me kan sa bi mo. Mu wi ya na mama me. Yedin. Tono twade anu na me Yedin. Chade. Na be ma ban na wodno abekwa koto plot anu anu oba abekwa koto plot on ka se ni din baba Pepa na way. Pepa na se Me ba to Me be ba ka ta me bia. No fa si ase Me wu a ebu sha fa ni ba bwa chima nso. Jina anya ko na me fa me ko mo nto mo bo. Hello, good afternoon. Good afternoon, medafo. Kasa free area besiase. Me pa cho matna ho na moto e plot bi nyina mi. Okay. Mo di dey say. Mi mo mi di. Kasa etio. Me pa cho wada roma wo. Ofa na oto no nya botere. Na me ofa se no ni kunu ni share dan na se photo plot bi nyina na woni mu bi.
Omo tena fie bi mu a ye friend bright bi kan say oni bright sofo. Omo tena ni fie. Ena boy ni tunsu. Eti omo nya plot no. Boy ni tunsu a na odiscan bi aba. Na ga ni su discan bi aba. Na omo da koto plot no. Enti nyambe ni nkwe ni say boy ni minimo no. Ena minimi ga no. Odi anya begu so. Boy ni ko siga ni ko sinema odiscan bi ba na boy ni su ko tro na odiscan bi ba. Enti omo bi nu nyina na plot no. Omo na abra ho. Ena omo si dan no. Enya ga ni nko na si dan no. Boy no wa abra ho bi. That's it. Offer. My tolerate you for so long, and if you don't take care, I'll walk you out. Me can't the grass. Okay, what can we? Ain't it? Nipa no aye hwehwe no no. Adan na ba na mama ne nka na sem. Fa plot no wa. Chance. Mo sa me na me top plot no nipa kuno. Chance. Who was what you want? Make us me show. We go to show man. When I'm saying I'm unity, me can see should be channel. Who are they? What is money? Manchaka. I pay in the mic and on Piabon say. Many are saying, No. Debbie. Ade, we are cow, wake up, Ade. No. And you want us some. Yeah, tell me. Yeah, evidences. Wabo hini bidi. Wabo SD and nipa hini bidi. Ya be yes ahwehwe mu ni nyina. Already ya hwehwe mu bi dada. Man wa kwati yawo. Enti to obo. Die enti amanya abotra ma nyina ya condition no. Chese sa wonyem. Ah? Money on him sa wonyem. Look at this. Sheway. Ofa. Wonya no majo. Ofa. Beyi ofa mic ne no mpie. Ofa. Beyi ma no mpie. No. Beyi ma no mpie. Mr. Collins, beyi ma no set no mpie. Money fa one. Fa port. Ye ko mesi. Na say na me so obi bu am na wo twa ntro de an pa kon na fa ye ma no sika. Ofa betena ne say mame. Odaroma me da say. Esi ye kom. Ada money. Yes, madam. Tena say kom. O condition na remenim. O condition na wo mu no. Ye di enti ayaye ko ma o ne say ye pese ye boa wo. One who need medical attention because obi e di one ma woni be mate a asem explanation ade ma o kunu say e wo say very unreasonable. What you say kika na wo ye ni nyina no efri bibi. Wo mai nura di o mo betena ha ye nyina efri bibi. Enti ajamoni ba bia me pese be di si ne say. Yes, madam. Wukofia ene wo mane nkasa Samuel Yeboa ene Rebecca Money omo fa buo mama me de di kan tu omo fo so omo anya ntete kra wo fa nice from ne tu omo fo science wo bra dan hu binti for now ye ntu free dan mu ye de esi ebema eye doctor ama na hwe no okay psychologically obehwe no or ye stable a obesa abani aka asem no biem esi de make what you say Pempe, on for proton. On plus, no. I'm into Mike. On for some minute, the time the money for patro. Esibra, run mono, Esibra. Machi, me na assessment today. Esibra, bra. Mabra, obi mo me nyasa so betwa tron. Awurade am se woni mani ni o. Me kan chama no. Ya boda no so no. E chance ya de boda no so kra so. Papa bi, enkasa bi, menkasa bi. Ekoto, me san, oto chance, one package. Bra, so me say, me pamo, ye kom.
Yekom. Mr. Producer, Wadaroma Yapoma, Frey Akoko and Empo be managed. Tenase. Set up right. Yeko. Hey, Shamanim. Manka Sabium, Pacho. Swamensa. Yekom. Yekom. Shamanim. Yeah, the Obeko Hospital, who better, okay? What? Huh? For bargain. Tobo. Producer, the fundamental antinasi. For bargain, better than say. Better than say. It's not her tremor. Nyabotre. Mami, in town. Mr. Collins, my name's Nabonte. That's 2 months in the Wayali, madam. Why yellow serious? No, we don't go again. Madam, what could be action on key? Me bacho, me don't know, and to Mamma Namina, Mamma, yes, Nabotre. Me say, we wouldn't need to be our womb, sir. I don't know one. Madam, me buono. Oh, Yanni, me, if you have more points, that's what we do 50 young Korean. A beyond what I say. Oh, 50 years, you can be a madame is on Tiasia, Nimbina can also on Tiasia, on an Amazon and your bar. Eh, Madame will be classing to me, feed them up and come my check. Eh, it's not a neighbor. I will say, your better a senior measure, basic medical attention, a man on ye mentally stable. He said, Sadia. Ehwehwemu ayekoye wompotamo ho no kire no ene me bi enni da yi na eya hometisem sasa bi be ma no baaye ana o ka ba na baaye se ye tu no afri ni kunu fia ye beka bi ama na ye nyina ye kai ana what is open so okay efie boko there yo mo fa ni nyina ho yo akos na pom to say yo Nyankopon okay yo yeda Nyankopon asepa abuso tutu kabra Nhyira TV on YouTube bra na enche bia ye beyi yampon sanema wo kunu no na japade a wo ye na no ye bobo sport ni ye bia ba ne barbering shop Meka the sport ni bia ba mu fanchem na efiada 1st August nti e be fan is sport ni bia ba nyan ade kro nti barbering shop ni ade a wo bobo so japade dan na wo timu no nyina ye beyi ni nyina sesi anti tutu mirika pa na bra Nhyira TV YouTube na baba wani akoma ya another na do bai kwanso de boko ya keka homa me wada me pacho last week me buy no where somebody actually na mo akohwe okay tana pay me one na papa ne buy okay na be hwe internet say e bana ye be hwe de wo okay all right MC am I ready there and na ye hwe say e betimi ka tu so see ya bonza kunu no de say me pacho de asapo Emmanuel say asapo Emmanuel da bi dano na mu boni de bi dada japade ahodo a wo ye ne kono nwa bonten so petrans ha ane baby ba kono de wotim ne ho ne he appetite de ni nyina ye beyi ni nyina sesi enu nti bomode ya tumika na bra YouTube ye Nhyira TV na bra behwe edan pa ye dada bo modin siesie no enya sem ketua obobra yie obobra yie ankasa ya enye eye braketua pacho MC ambajo maye ready na yenkwa na yenye ready dia na memtoa menkomoso ana okay Marcus me person be bisa won sem baku mienu bi ansakora ne akohwe eye mfonini no wadaroma baby awugina na ada sugina sade da ne kama ne siye no epacha no wa na woda sugina wo okay ya bonza ebra wukunu wuye a wo kire mu se wanye well no
Mukofa lawyer no na wukofa lawyer no komodie ne ko sen boy enkomo free ho ejapade ne yedodo sen ansakura na ebekọ lawyer ne ho ejapade no dedi kan ye baby an metie wo habitat no eho de ne ye ya kasa kese kakra eho de ne ye baako ena osifie baako o center Petron Center video no ye hunu ye nyen ha enuru ye ha ewe ye chinti ye twen ba ye nimu a ye kwa nimu nwa tipa cho ye nko me pa cho osifie baako Petron Center okay me pa cho edi kan no edi kan si bia ma ne ma me 2 rooms ana ne ma me tim okay ena no san wo ni kenika ewo gansa enti omo be ye sa no me de ni nyina akodan court okay de de himfani ahaye habitat fie ni na ba na be ne san ni mu yi eho ne ye barbering cement shop no me de ho ne haye obi enti ono koye ne ba na besen o de cement shop na han obi me pa show you okay enti ono ne ba na ne san shop be ni we ye barbering shop baby omu yi train nti sa eno se ye obi ko na ebie afiri mana se wo de no so ama han me pa show wo de ama obi me pa show okay ena de ebiem na wo fie nanim ebiem cement store no barbering shop na de eho ne ye baby ana me ton me niam me provisions ne drinking sports okay eti baby politank isie na ye wukunu no fie no a wo ne timu no me pa show you eno wo mu dampon sen nine Abusia Branch TV on YouTube behwe yampon sadan anano na ye ka ho asem no edan no we se de edan ni sitie no enye dan ketua sa meboa edan sa dan kese wo se e what ewum dampon say 9 wow enti wono mane te sen mu na mo de sa ama han mane ya wo 3 mu okay ena wo de 6 ni nyina ma han we no pie ni asa wo munti okay ena de ebiem se petransa dan ni ahwe producer biem na habitat de ni okay biem na majapade ni bisan wo Petransa Telecenter okay and sa dan na ye dan ben dan ya me kunu sie na odi ama han no gusu ye also be si abrosan nti na afi na wa sha se fitia no nti oye sauce wa se nsa na odi we ne so nti we ndu ba bia kra na nti oye sauce na na wa ye we ne si ho bet wan wi nti dan ni ye dan ben cheche mu aye he telecenter ho ni ni we habitat de na na daso habitat de no ani okay nti telecenter ho de no kire mu dan ni ye set sen wo so ye store dan no went bi ensie wie no uja ho enti ni ho de ni dan bi ani ho dan ho boys quarters ewo okay boys quarters nko a ewo mu how many rooms 6 rooms okay okunu ti ase no sa dan no na hwana na hwe so me pa cho me na ni yo woni ni me no na mo hwe dan so pa cho ujidi show you okay ena de ebiem ajapade ebe ebiem se waka ena ni nika habitat meboa ena waka den Petransa community center ena de ebiem ena nika no okay eno ni wukunu ajapade a wo a wunim se wo na de wo sima anase no so ene de wote ase nyanya ni se ene de na ma me ne wo munti me fanka okay bra wo ko hu lawyer no de asem na si ho o ko lawyer ne ho no emra me ko lawyer ne ho mfiti ase no me kire me nsem mu kire ne se me ntini ama bi ase be ma na ewu ayensie ya kasa kese kakra wani abere de omo ba ye no omo je ase omo rashini ni ama no ne ka ne kura se no kwa mo fa so mo fa ka ne koy kura na enye omo ye den no mo fa koy taxi no mo de kino me ba ne de we ne ba isel be spaki we no e taxi na me ja fem kakra e so spaki na no mo to ane ho no mo ji kino odi kosi oye na kia ne de no so hye so nti odi kosi kia ne de ne na kini buye
no mutwa wa ya de dwen ne wa se no mu di tukoye ya benya wan report to ama police wan ni hu komo bia ma sata mo na menyi mo nti na se we ni ma dwen no aye me yi kakra okay baby amigina ye nsem a lawyer ne ho call so wose wo call lawyer ho koje letter of administration na da na wo kan say LA no me pacho e ho no mu nsem no te say e ho ni se o say yen fanko nanka omo nche ejapade no ma mu na nche aban nche maye okay ite ko si say e ko si say emra me koje we na me de ba na edan na e wo tele center ho no na me de ama han ena ma setete nipa na e wo dan ni mu no omo ko adwuma no ko sesan dan ni keys no what's be me pacho de wa free mu okay me kunu ne maame no ko sesan dan ni keys nti nipa ne ba beda ombe ka pono na chi eno me yese ne me fanko police station na me ko report na say obi ti dan mu na pese wuntu na enye sa kwan no so ne ye fa ne ye tu no edan ne ye wodea ena se media man hai na pese woji anya sa kwan no so ntie fanfa police station letter of administration no a wo se lawyer ne de maaye no eni ma oye sa ne fa mu no ama we na ntimi anko na ni okay enti we ye hini we tele center hodie we na sen ko ye na brosan a boys quarters ni boys quarters ni nti say no boys quarters no e ho na wo se ye kwosesa enkredo no mpacho ai sabre no hwan na na ehwe dan so mpacho ye me wona na hwe so mpacho ye ujide ukunu ti ase nyina wona na hwe so mpacho ye okay nti letter of administration na ye de ma wo no e ko wie se wo se ye ka se mfa nkwa ban mu ni yenche ai nti mu cheye no mu cheye ko si se fi se me ba wo mu anya nche kra enya nche no de we no obeloke ya no so san ko di police station na ye de police fo di ho no ma akoni aba se be obebie dan na ma tenant fo na yi wo mu ni ama kra free dan ni mu nti mu wa na meti se watu kwan wa tu kwan kwaba edeba insura FM jumadi aya to di obra eso enenso eye dafofo atwede amponyankopon no wahyehe ama menu mienu adechi bia woda na doye no wadi enu nti se moja di umafuru sane na ya seda ena sese ye de ma yankompon ne ka kye se owura nya waye no ebro yadwene ene ye nti ase so osana busu me ne de to so aduonu nsia e wa fimpimienu ne aduonu no mu ene ne day we thank God this Tuesday ene ebnada na ohwa wo bre no adonko abo apa ho sima no aduonu ene yaba yebesom ye nyankopon ne asom my Ghana ene wiase ene asantemai enyina ewo obrejumedie so midi edi Ohemaa Benewaah yedem live ewo Facebook me pacho eye insura 104.5 FM extra YouTube no eye insura TV me ma ahwefo ni nyina akwaba ene ne dedikan ya wabehwe yen age akonwa na tenase na ye nyina ye ni dwumadie no ema ne nyefe eno nti yedem live eye insura 104.5 ye page no anse na eye rough kaka na ene de ye dem den eno nti bomodia ene ye ba ya ye bepunsam no ne aresa ni esi ufie no yenim upuma yen a ye resan foforo ni ahwa ma na fekama so de be ya etoyefunu ni asobia mu a ebenyam kama nti asem kakra we ena me de mawo never trust sweet words because these days people have sugar on their lips and poison in their hearts enyensem de ne nyina na esa ode ho to so ekunu na eka kirew ase obi na eka kirew eyire na eka kirew maame na eka kirew ya memfa ho ntu nipa nsem so fise enipa beka no na se ano dedede asere ne se ano kirew enso akoma no mu esum de ohia ne se obema wani ada ho ye kodia na ye wo feedback kakra ya esese ene ye de mamu na ajamu hunu nsem no nani so feedback ye wo nyina ne se ye nyina ye kai ya mponsa ye wo free konongo eto ye fidua mu na obai na sem nyina ne se japade wo kunu de agya no no ye beka ne nsari nyina no akanika nika no na oba na afi wabeje ye do nsem no musuko pa ewurawura mu a konante hu na akire ye wo hwa ya mponsa afreye na ne nkomode bre ye nyina ne se maame
ejanom me ana me ba ye se me ba ba ginekanika no me ba ye na nso se de matwe asan adan ya adana okasa o se mabusuafo se me buo manim ase ese busuan na nka hwedi anka ya wo ma o se me gye kire die kura na esanse asewo no atofom na ye kosie no nti na ye hwese eye antiakos beko na wo ba afe no ye nya abotre ne ye dede ya mponsa aka ya to nanim na de befum bebe bia no ye momoso ensi wo ho feedback akra ewo sa enkomo no ho eno no nti pepa ye kwa bomadia tumi kasa de meka no Facebook Nhyira 104.5 YouTube ni Nhyira TV anra ye ne opanyini osai kofuo edi nkomo ewo fidua yi mu hanum sei na ene ensem bia fifre kire eno nti opanyini ba wahwe white esoro wa enra na e blue ene wahwe white efom white empabo anu na enye white ba ni shoe ni ho te yere kame ho na ye ma eja kofo akwaba na enkomo ni ebedi ye no ye ndo musuko eja memo akwaba biu ya me de Ohemaa na pom to say adumo na mun so nyanko padom nyame ase yo enra woni ye bebo enkomo bi ebre no nti ye ntimi anu nu nsem no mu pi na ene no ensem bi efrechire na nso wonsem ode ba ye no muano ne bo ne tofa ma ye na fe ye nwura mu na ye hwe ba bi ye de asem no fa madam oni ba sheme da no obegafo nyina ase okay am say no am de me ba gift o say kufuo manfona ma ha se me be peska na be bisa na mpese ye di yie ene tu yie na me ba no me di enoma bi a ono ma me mente me hu ase ena me de be dia begafo se mu ne kamafo na mu nka bi ma me na me so me nkyere madwe tina ma me de be dia begafo ma da oluma okay die na enra wo se ye di nkomo no efom no na eniema bi fifiri mu aya na eba nanso ensem no se wodi ntoma kuri bi so ansa na ye beko oba no ene eye oba no maame enche no die ewom bia no pie mu mane na di ansa na yakowo no mo ye mpese ye beko no mumum de nsem foforo bi beba na afi ansa na ye bebisa iti chimato bi ekọ de si ye bia nene no wankasa free upem na afi boye nkomo Pastor mu da wase Ohemaa Ohemaa mi se me na na tete me na miswa da ni anyini na kaka me 19 years na me ba ko fo me ba gift be heart edi ma na me ma guru ya bi na ni sen ko bae nti me kase ya mu no ni sen no kura no me na abrewa na wo fie no ana gi ni sen na me ni evidence na me dwane nti o ma mu di police onana no no that time so ne onana ena netie okay me ba nyabocha abusua tutu make pa ne bra Nhyira 104.5 on Facebook wadaruma wo comment ya wuture bomode me no nhase me free me bisa se no kan se ne kowie se entemi ya betie opanyini o se kofo nsam a wo ken na ye nyina ye mpia efa nkodu ba bi a ye pese de kodu a asomdwe ebeba YouTube no eye Nhyira TV mema mu nyina makwaba kosoa ne che ema wunu abi na wunu ya no nso so ensanka bi na ma wo comment ya obetwero no ho nso emre nyam kakra eja afi bon komoni enko mi pa cho wada mi kase emu no na onana no ana no onu ni tete ba se nyi sen ko ba mi kura na mi gani eja mi ni ebida ana madam fudu o CPC fro ni pa ya ana o se akura no ba o de bia mi ehu se eye o mpa na ye nti o de mi an konko di ni sentiment no ene me nana ene ko di ko ena me di ko to ma me num na ko di tu o nana ne ti ase o de mi ye se ba tinanum o no na o ma me no o nana o ma me no nana ne se wa no ena na wo koko wo sehwi enti na o ma me na me ne nyem no no ko nana no wo sehwi o ko bi abe 3 months 2 months o ba yi ha kura na acha na wo twi mensa no wo ko enti na o nana na o no wa na na menim no onu ye bibia nti mekaze ni mu no ko wo akura no wo sehwi ho na oba no ansa na obehu no so o hu se bia no e virgin wo hia no so e virgin na me pa chawo na me de mi ko ni na me menye bida na wunye bida na cha yi we na kwa be manye on fa ne hu kan oba da no ne oba hia ya na feel me say ani je ni ya mo ani je ni ya mo nti na eso no no oko akura esa ba ayi ntu na
mene ne ntɛm awale no Coco love Coco love nti okoba kwa na ye yi ana ni se no mu ba na wo se mugugu sun kaka no kwa sa ebia otimi ba oba me ho acha ye 3 days 1 week o so okohwe wona na because na na hwe wona na wo akura no wo no okay nti na num wo no okowo akura no wo akura ho ana ode ne ba wona na wo ha no ha se ni nti na na foni emie baako wo ba bia wo yi baako wo ba bia ana baako wo akura ana baako wo akura e Coco na watan kwa akura kohwe wona na wo ba wo wona na no ho eti bia se nyina ne ewie ho na yakodi ye ho yakoye ho kakra ewie na nkomo kakra ete mu wia mo ho saa no a na mu wia mo ho he mo kofa ne he asa mo akan ache edi be say almost Nibana gift no 94 95 it is our time no na hotel wo ho o da bi that time no na eja young boy there unya udan kutua bi a mpa ba kusimu na akonya bi sima okay ana mpa kura simu kura na that time na wo kushi na na we keep la no ya yi ni ti yiri mi konya no we keep ya nyina we keep bi ba CPC ho ana ya we keep na sina na ya di kwakeka ya ma anyi sa ni nyina ana we keep love we na na pedu bo nyum bi se wo de wani afi kakra yes madam wo se obi e wo ba bia wo hia ne do obi hia ne do wa yi ase obi hia ne o party ase ba we di hia no we keep Guys, I want to day like fire. That time, so now, yeah, trot dava. Okay. It's not a man, Jenny, young girls, or moon put what you see where they see whom be the and say, catch you money. And a Nicoyana, a cottage as well, Kofa, in and buy. Okay. Tinis and one, and another, no, I always say, me and a Miss Miditum. Okay. To know corner, I know work grass over and walk around, call say you go by. A crying about 4 to 5 years, and some will be one and owo kuma se ha no eno kwa no wode ne kwa wode ne ba nti we starting school no ana ma ono no nya adaje ka onanana no owo akura no ho no yen hwe na wo mu oba bi e kowo oba ma na bua no ma ne kowo bua no ma ne toto de ho ne ma wode kowo yes madam yen hwe mfiri ho ne mra ni say no de ya ka ho na wi bat bra wo ba na kowo no omu a wode bua ye say o wie ye wo mu free ne tan na ho no kakra ne yen hwe ho na fe yen kwa ba che wo no kwa de ye ba kope onanana me ka se odi me ye ba no na wo mu nsem ne na yi no bibia me ka se ho no na me wan sidi wo mu kura me bre nyame ani ti na me ka se akura ne hwe nyina mu no say 100% a me dey 10%. Hey, ona nisi wa no mo ko nse nisi wa e dey nti de man ba sa fi se sa bre se na so ye trotro driver na wo ye adwuma ti ade na kaka wa moa behat se bi o na wo mu na no kra e behwe na nso no me so be ma no bia me kra me sem kakra napkins that time de se napkin na pampers mai na pampers na pampers abaka kra de okay nti sa niema no oba wa sa e ho no wa anya hwe kra me se wona na ne de nti na mitene so a no masole wona ne basisi no ne so de watena asore de me tu ne basisi no me se media me ye nyina fa me ba giftin hu nyina fa ne se me de school fees ni o ma menum data ma wo nyini ba re bia chop money kakra ne you weekenda toto da ba ko se da me nya aduma mtimi ko pake ho na ene kakra wo mbuto ma me ye ma ni kwa de wona na ne kura nya me yima o ma me na so no abeka giftina ma me kai abe say na na wo de ma no chop money no oh that time they say my friend say una 70 Ghanaian 70 pesos 70,000 and then 70,000 but the big crowd me just me na de say kofo na that me nya sense sika no na ye man panyin sense sika me de me ditum se na me hadam just na say o ma no ko akura no ba ye yin na afre no na ni die no na me hadam nya ni die awo o ma me ne side no bibia na se woni ani gie kura no a woni na wo ba so ahunu e wom se nana no ehwe bidie na so be ma se ye die pa ne se wo de baba wiase akoda no wo se wo kom e ye wo se ye die ne se wo hwe akoda no so ahunu e mekan enti die ne si wo kwan sa abre no adwuma na na enya na e obo apayo na that time na adwuma hedanye ena na ma say na awo no na mi hadan hu buda ya yin na mi say so fa so no e ba mo enti na kwari de kukwa de na nka say oni si wa no ene ne basisi no kira de o kase no wa mu na eyi akra no hu bibia ye ebia me hu akra no kwa na weekend bia toto da ba me ni fi ma de ko fa na track enim
na ko je fans kakra na ko je fans o ko secondary school mu hono eno onwa obi wa otimba se dada na me ni pio se fansa tum mi ban so na me masam de ompe no ni made nti me masam de na ni na fa so yo se dada fansa tum ko na sa boys na be frefre me eti mu ha de ni se young boy no ne banam de gifti je enko ma me no ho enko na no ho me bana na ne kakra bi a wo me sem bia na me so na me de wa that time na satan no ba ko secondary school eskafo ma ne ko secondary school nti sa wo ba ko bia na me wani je mu wa me se so ba ko me sunu ba ko bi but na ma se je na bottom sika anu die but e ye fe e ye me fe but ni sa ni school fees no free sa from 1 to form 3 me die this one no etuabi but no kura no na nka se ebi wo kwa this one tin ba yire me first na ya me no kwa mi tia half na be kan mi do na this one akutua enti okay wadarumo yenhwe se efri wo se awo ni mu wanhwe basic first primary no gosi class 6 emu onyina na wo ho na hu no ba wanhwe aho de na kakra ne ko na enkote se mi hu o ma me na mu ma ho a e wo ya mu o magi e na me so this one no ton adwene e fre na ta nti wo ko a oba nyumre na nya nyumre kro ya na dwukro ya bi na ututo osu mu ko na ebo that time the young boy who say go from Subi night club ne e disco sami enu ayi me na that time no me had any massa de but na me na fufo na ndu o mechi na me ni ji hu na ye ko bisa ye ji ibi ku ya o beda na ko bo be 1 2 wa say ne wo na o ye guy wo na ko paps akese betie Subi na club boys and Subi big mama I will he from a friend is Subi night club na that time balance hotel mu nyina ho balance hotel disco live o mu so bob bi ma young boy unya chele kwa o de be wuram kan ho na ani je ya anti na say me ban focus no na news I say ono nisi one no ye bibia ma me ye nti no me take side advantage no nisi one ho okay me for bibia nsie okay all right yesua de ensam no de yetie na nso yetie nyina no ne yesua de afri mu de opanyini kan antima yedomu suko ne yehwe nyina ne se wo be ma awie futuo ne se wo ba no matter what ye billionaire kura no a ebi na agbogbo aso akakaka ya abeya fei na dada o chiremu Subi night club ne dey wo se Barcelona na o ka dey wo se Barcelona hotel ana better the balance hotel ese hotel obi bia ti balance asia no ne disco omo je ne ye disco ani je wo free tete o ne yo me say CBC ni crop from there me ni baby balance hotel na wo crop from you na be Polos hotel Polos was here okay balance hotel no na Polos hotel okay baby I say multi credit one na no panyini wo ye chechiri wako ho panyana na say Nagrat hotel na woni Nagrat minim Nagrat for your Nagrat hotel and no fine downtown downtown usanya kwa mnemu amna he na de munim do for man downtown me ya wo me grow ya wo be usanya otufo papa yi na nim crofo me ba aja hotel do e for Nagrat hotel but na wo ba otufo na sabu gunzu na me maka taxi pe ma aja Nagrat hotel busia for be ba modi bra but the onim say Nagrat hotel o crofo no bechere ye because papa na se what crop from Nagrat ho Nagrat no any afeni yes Nagrat hotel ni ba bia ye wa airport hotel adun kwanta ena o person hotel na mo me he yeah satam Subi night club buy no satam na mama me nya abofra order in court Nagrat kwa na ye teacher fuku ade akoto hotel so no I said Nugget no opanyi minimum be Nugget bia wo ya komo facha kasa nti ma me de me ba ne de enti na me bisa say free ni mofra brembesi class 6 ehwa anko o se na me wi amabisa wo na wan kasa wa me ne wasese bibi na fe yakwa ahoma no so free class 6 edibesi JSS ehwe anko na hwe ko na enko te say
akotata man no no wana na fa hu ke yi bia nti na mutia de fees ana me na me de say na watch na so na kakra menya no na me de ko kakra bi ti say me that time no me face scanner na course I say wa hunu ba na wa yi bibia hye ne nsem no okay okay SS brain mu no bra ben na oba ne ba wo say me na nane me ma me panyini wonu ma hwe me ama say no me pese me ko nursing school na wo kan wo yi wo se aduasa ka kire wo ba ne say me kwaye me yere ho ade ntisika ni ho a me de bebo ho ne cheche mu kaka ifa chewo me ba no owie SS3 ni wie no ene wo ba me ho say that am pese me ko nursing training wo atunsu me ko sisi hu kan nyina no 45 million 4,500 and I'm saying PSC me say I'm friend PSC say you say no me haja nya adwuma bia saye na wo ma me no odi kan wali jame na watwen ama afa na me be wari 2013 ndi wo be kan bibi say na me pa chew sabre no to ye ben na wa ye wa wade no ho na wontimi ntu na insiso na wo hwa abofra ne dachi na wa ya ware nhye na duhin that very day na me engagement no ana me ba no be ka kire me engagement now ye no weekday me Saturday Sunday enti no tebia no se de kire mu na wasiesie hu maye mu nuane ne bibia wie me ba no kwa me engagement no gift no baby gifting baby na ya na ya me no hu donti no me ba ne baby my engagement na so be ka kire me my first kana ma na me ba ne sum ho eti na me ade me ye nyina na ti manu so because so why for na say so engagement na say na say I say me hu de me nye na so wo so me engagement na be sum ase me in fact me young boys is some de na ma pem na me so pem ma and me twa so ajaji too me ba wo ba me wale me ti so wale no me ba gift na kire me say me de ma me na kire no ana gift ni chusu say brother wale o ba we ti me ba me wale no me ba gift ni na kire say me wale sa o ba we eti me ba ni de sika de me ka say me wo bi a me ni bi am de hwe no but say de me si do me ba no na mo ya ye fro na chisika ama danu amu wi aye fro no sika ama ma bi asem no aye ntoto ye kwere wan te kakakra se ogiti ewi aye fro no e bosia da bosia so de na nso hu donti mepe wo da chinti mfaso kakafra aye fro no mba ye no beje na fa kotua osuku no huka ho de me ka se me ya de a na mbo amanya de but me ba no so sa ko ma me ho won kran enti na me ka se almost 12 years ni me hu me ba nanim say me ni aba me ni leti kuma se an na okọ akra eba oba ne se wa no ho masem no wa yira me mpacho me se wo ya ayefro no wie ye no sika mode ya ayefro no e de adofo beba nipa beba be ye moaye ananye sa na ye no enti ye de sika kakra beba ade na wo su ayefro na se wie ma ye wo ya se de wo kanoi se ti wani so e ma ayefro no kura no hu ya bi kwa nka bi se jabrenka wa anye nanso why ye sika ba ade na one free gift say gift wo ba ya obekan de na ma ye ntoto ye na wi nanso ye wi aye fro bosia kakra nie je na wo da chinti fa ko sukulu ade na wanye nsa ho je me kase me ya ade na me boa nanso gift no esun wo engagement na wi ya ade san ye bibia wi won kokora wan krame na wan ka janka bakra obekra o papa se bia se do hu se wu so amewura ho no ene se de maye na metama ma ko na mo bro de oba de na so o ko private gu na so a ye pepa ni ye ntwantwene wo ye de na wo se oba ni so aye for na se se na mani wo no ho na wo te hin be na metie no na ofesi me but 1 2 you of na mu so suma ni so ba okọ heda sole I for na so pa ho wo ye ne kese ma nya heda nya ne kese bia na enso great osada daruma o ma me kan ko afọ me yiri mabusanfo ebi okuma kwaw ebe fense o afijase kwan kumawu o ma me ka etodi zegum kofo me yiri busanfo ba o me wale wo ohwim ebi su ka ne bi su ko ohwim esa ma me amu su ka me yisu mama busanfo esa ma lieutenant ni man ni nanu mu do mo do beta mechi
asam no on say ye kanyina ye famu aba. Yes madam. Ewia bo say na obi a te na fidie hu ne yetia yetia futuo na fa ya pa asam no pomasibre. Eja me pese me ka pi sente sa no mo mehu say sa bre no de wo ye wadwene say umma wo ba no sika no mane mfa nko suku fi se na nka wo be ma no a enka wo se wo sunu kura no e hawo no ka wo ye no ano ka wo na ba nya abofra na eso san ba hwew ka na ba hwe ne se de wa ba ye nti amama ye basa ifro ni sikai de menya ye nie wo da chinti je na fako fi se de wo ka ye se wa yare akoda friends asupiti akoda no ama mehwew eno ne ade no kwa akokosi se bia se no ususu sa wanya sika na bia won fi oh debi enye na make say enye sika nti na mede akra no ba ha but odom wo ma akra no almost 12 years say me tikumase ya akra nti tikumase ya na nim dia say say me fa no fu a mu hu say ya me number gift him fa but they do Father's Day dia what for tree what phone offer me that the happy Father's Day na me so bless you God bless you na me show bi nkoso me musa uska they don't come me yida me buy ma miska say me ka say scanty am den buy we did 2 million no yi ma me na o ka che me so ma me say e ka me bo no hu nyina no e no dey twa me ka no say scan no say ka me mum no say ka sam for scan back e di ma no na me for ne say me ba no hu don't no ka me kata so man kan tro bia na revi me sika de he na ka san refa ma no say o send me 2 million say minyin tokosia ejeje no de ma mse minyin tokosia no yue na se mo de teche ni se me ma me se ebi se wo me ba yue sin na na ka wa ba mu na 2 million entene na ma send ya ma no ye hwe ni se wan kasa free upem na sesame ye hwe wo ba no so wo de be ne ye sika mu a wo bu wo se 9 100 da wo de wo 10% 10% no fabric sika ma me hade oh se me fon se be 1 cedi ana mfa show mati ana ma chire me wada roma eja mami 1 cedi sasai enkete no a wode koma no metie yi me kai me school time sika bia na boyfriend bi de ma me ni nyina ewo me tire me kai yes madam enti dia wode ma ne bia no wo be kai se bi o me huna na man 7 cedis me huna man say wode wani bu a wo bɔ ne ho kasai oh baby me okay me kai but no hoka se be bia ma me baby you are saying my born hoka bia 50 million 70 million okay obaya chi wo mafofo bi pacho an omo wen omo okufuru omo yesai omo ye 3 oba na wo anu no na na wo pacho dey onu oba different anti ayefo na mo ye ya wo ba no besu ase ni ayefo no so agu oh dey bi onu na se mi ware no na me ka say na me ni sa ma na wo awie anti na wo mama ensa dada nti ayefo ba die wo ne ni ba o me ni no ba mienu nti wo manyina ye se wo gift si nchen ya gift kan wo me manyina ye 6 okay o manu aka no wo mu gina bre tete sei o mu gina bre ne de Nhyira FM because bi o mu gina bre na be sei ya obi na ma me na tie but me no ebi a wo number wo ho all the time bia me no di nkomo teja wo che ana ba che o se wo che o me ngu nche but me no tra na so ba no me fa do de ye me na o se me na che o se me tweme ho a me tweme ho ama na wo de ne ba woro ne ba na ma no ba ma mo me si me fo bibisi sa ko o ka me kwa no yeah nti sa me di no bibisi a me amabuo manim fo emema samutie nukura bi ewo mbia na wo se meka yo nti na mbetina me kasa akora na ho nyina no se o ki bibia me je 10% me da so gina de me gina sam koda num no a gift ka ho nsia no mu gina paint say de odi gift ya chi oko school drawing de odi onu so na chi saa de besi de otwa to last born was saying me last born was 12 years okay eti a free gift ya chi ba no koda ne hwemu no te say oh nkura no hwemu no aye between me ne obo maame no se minya bi obi wo hodi a me ye adwuma na yi bi hodi a me di ba aga ne wo boga na kapa wo na ye mienu ne ya wo nti o se mienu ne support ne hwe nkura no edi se me ne dia wo na so wo bi na de ma nkura na ye nyina mienu na na e be boa ye aga kwa sorry me ko president but me ko asole kura me ba gift ti na ma me de ho am tie ko asole
ko bompa ye gunu se kwan bia so se me nya gift ni hwe nanim se and I'm telling you, that very day I'm quite alone. This year, January, Father's Day, that very day I'm bound to frame me for five. Some pioneer Juma. No part of me, boy, or from me, catch and say, I never me quite so long. I made him so free. Wow, tell the phone also. Now, who did this appraise? I saw the way I heard that. Oh, me, we heard that I'm a demon who come in and chair. Me, no, me, quite solely. Now, praise be your morning, Bito. I don't make us out on. Mammy, me call and me find say baby swimming me, no swimming me and some money. No say they are walk or see a lady kind. Yeah, ye over to see a 21 I be preaching or the power what your president saw them a preaching me. So, madam, me quite me, I mean, I make us some into your preacher. Won't it? Yeah, imagine. Your preacher won't say, me, and I'm so Mrs. I'm to cry, I'm going to go home pie, and no one being quite a woman to him. Into a better your mouth was only by sending me to be a 2 year and I'm a pie and a dinner. Memoir about FM. All has been put on hold. Please wait. Oh, Behat, oh, your call. Oh, you know so they say. Behat, and a Behat. Yes, madam. Spell it, mammy. Screen them in your day. As I bet to Monias and Pancho. Oh, there be not about Ninty, what shall we see you? About what don't no pain, not Behat, no. Mamma, and then me, as some again, me banny catch me for my money. A man who move palm, I will come. A damn Nicasa. For so 1 I am saying, me banner one once and back, and be seen to my apart from a no, and then in Comobia crop from a banner almost 20 years. Now, but now, producer Wadaroma, Yansha said, Behata bar, na Yansha, na minim. Enti aja ne kura me pese ne wusi wasem no supi ne kura ne sei me kura ne sei me ba gifti oye me doba me dono but me nim asema wa me ka che me no asema me ba na fa so agina so a me friend ne ko a onfa eno ana so wa do what to him oduma to black it eju oja mu amuko school yi eja onu ana say you free ho eja nya black it blacklist. Yes madam, can I mention blacklist say eja misina to me eja no dear big mama abusia yes ya dio abapa wo papa yi ansem a wo kana wie yi mu ma mema nyina fi say wayema akowie bone obo no wo a wono wa wawie wo ofa ho ni he onim sa eno na ncheche mu na no aka no yesua de na mpese ye ko behat ho na mitie de behat beka because ejase wono behat wa mean no ne bu afu no papa say wono na ususu so wono na ma gifti enhwehwe wono sana me ditum because me ba akwa ntimi nkan tem so ma me se me bu akwa na no me ka on na ka tem so ma me se me ka ma anu kwa ani na twa me suru mu kura so ma me se ka ma bo no hu nyina ye 2 million ti wotua ma me I be say behat ada na oba ne kan one friend say me dofo me name ni number me na say me no ntam ti a black also me no kwesisi a wo ba me fa chiri me pa me wanse to manu ma menum ni nyina no woni obi a number woni omu nyina anye fine me ni obi anye fine me oba wadnyem man me say me for be busy me ba behat. Hello. Beautiful. Now to say. Nyankopon Benewaah. Yeah, the Nyankopon sepa. What am I? When my job say kofo. Mpacho ye wa ha emra na opanyini to aye. Na enkomo ni nyina ne se woni wo ewo ba bi eye gifti. Ma gifti ne ho ne wa hu do ntikwa wa hwere ne se e wa anim wo hei. Afei no what bo gifti anso se e ka wa bo no akora ne ho nyina no eye 200 Ghana cedis. E ma gifti a black letter no. Enkyeremu a wo ho eye sei boye nkomo. Anti na me second make. Enso baby ani mbuase ani ko na ese mi mama. Nya botre ni mbuase bi ani we mu. Ayepe.
What me do? Hello, okay. I just say what from. Yes, madam. Mina, many names na a bow 82 say. Who bet me a woman? That's you. Who send a bow 82 say? Many who was in the name too. Hey, Aja, what it? It's a woman now catch him on. I love man and backwards and Topano. Emma was 2 years. Salaba, no, Bama, who took on and back here. I'm a visit to you. I'm glad me, my papa has been wrong. Hey, we not tell you about them. But, for me, but now was an to that now they was a mammy. I meant to say, we not go to one. Me, I can mean some more, but, my auntie. Hey. Oba wo bra na wa wo no oba na dwobre na be ma bi hye ho be ma ne bro no firi abosan so ade ni si fom auntie mo nyina fra mo unse ntam no o ke kan en patem onu no o to no nya ni sika wi ara na o de no so enti wi no afa ni tiri mu abodam en some of the kind na mo amu nta wa abodam no to wa wo kasa no na wonu de sesi ade wo hu na wo fam e 9 months no hawo na me frɛ mu eno na sesi a wo hu na 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years na e ko penta ne ba na nya 10 years no sa hawo ne sa de wo nya sesi enti na ne wo mo na bo so mu yie pa obebre kura tense Onya botre be hat me ba tobo be me wonna ho be me wo se e wo nti ana ne sebu boyfriend na abro no sa e ho kakra na wo me papa de o pa ma ne ka me so number ma me so na o se me ma me no ma me fa ni number ma wenti wo be no na ne senetu enye wo na enam so na senetu ye me hu na ne senetu dada o Toma me ba eja Siwa Ohemaa me se wobua me yakura me se wobua no hu me kokoro hu to ko wala ba anajo 11:30 anajo 11:30 na bro ben ko ne ti obro wo man ti esen sen na etu no esoro de no na etu ba ko eti ma me koshi ye eti hono abro no na sin tu ya na say etu ko tu akire da na etu ye o se usin tu a ebe kika ama ebe ka ama na ye mene se ho na misini tu ye obuma misini tu ma di se usom se kura na ekeka ye bibia nte no aho na nu atu ye na na atu di wanim ko ponche wanim professor se me ko ye me masem me ba that auntie na onu akasa ejakufo age atum se akoda no ye kasa won kan hwa wahwe no 100% ni die wom 10% pe gifty efrefre no ada na aka che gifty se won kan che papa se e ka wa bo nyina ye 200 Ghana cedi pe na 200 no kwa wo mobi o je ogra onu aka ta mu bi fa no de won tin keke e ka wo bo wo ne ba no 200 cedi kura o mobi wo ne ba no ho da o mo 1 cedi kura okay na me eya me ya tabi ndi kuma se mi wo kuma se aka me fu ka ba no mo station vote sia enra me kwa na yire ne me kata anti mi François mi François na so me na na ka tell me say mama mi money dia mama mi na chi mi François mi François ti ma poate me na na ewu me na ba bi o bia na o mama ye una na no wo ya me kana mi ko fo obusafo from na obusafo ante me atwa na mi fo obusafo no mama na bonza o say nti na wo de show wo di pia o ba ni fees ni abi school fees no chabi wo na chabi so ma chabi ba ko ta kra abra ano me so na hwe no na hwe no wo ya no nti de fucking ma wo be kan se mu wa aja absolutely o ni e se bobo hu ani absolutely gifty but mami wadaru mawo sese ayede ne akura set ne ba any gifty o hwe no o wan hwe no ne ba eno no e de na si kakra ya ma gifty a blacklist no
Auntie, me, ya woman, said you could never ask me. You knew there was your body or the one. What damn you for the trouble, the only that. Me will be a wet beer man can what times about the team in Canada. And you know, the man of Canada, probably will look at money be of Canada. I don't money be of Canada. The men on the capital. Yes, sir, my God, women, some my God, women, not come can't you. Wow, no country one. Now we don't know how to catch you. I don't know how to catch you. Mimi, I told you what this side. Someone wants to wait. What done? One shall not catch you. I was on the same city, no, I shall not see you. Now, one shall not ask to be bad at her. Yami, but not that I'm the bad at or mine. One jump, that's what jump can. Eja, Ohemaa. Who did you have answer? My ebida. What that say? My ebida. Debbie, me come pray. What that say? Ah, me do woman, ya me dear. Me caso. Na say na 3 months pe kra na so do woman ya. Me bia me na me say me fansie no kra dia mo di na anti. Me fa me bia ansie. My ebida na me jai. Me nim do to no me nim sanom. Me nim bia no na me nim ye e na me twe ma ho. Me jai me kwa solo no na me jai bibia. Ma joy hwan. Ma joy me ba. Wa ye wona hwan ba. O ma me ti krofom na abra. O ma me di abna. Ah, de mi man say we dey on friend abra. Ma bra. Ah, yes madam. Tina o fe say ma bra. Aja. Ohemaa. Eti ma bra ba ene oh, yi ma bra fi menum erade. Abra. Abra, say no mo. Abra na wa kai. Me pa say. Pauli, Fabeja for ni akwa bonten o mama. For mo trap no na chi me wi alo mama. Abna no. Ono ne ba ne adwo ya wakwa abrochi. Me pa say. Nti oni abna ne oba adwo no so ntem te sei. Ono no me ne ntem no. Di aboba ye ntem. Den na di aboba. So me da me kufa me ho fa ma pa me. Eti me ba sa no oba hu di no so ma me. Ma bra na be pe o. Ya bi me na mkope no ba tete na ye no no bo mi dia wo machi. Anwo no asa be ka chen so obo dia machi na ekosu man kwa ne ekodane. Na so ma asem no hunti no obo dia. Sa. Eti on je dani ye na so won fa no we na so no fa mo we. Chabe na onim so onyem. Oh, na me so onyem. Se na me na wo. Na me na wo. Nti na wo ye den na wo hu se ma pew. Oh. Ohemaa, miska wo ibotom de me ni bi ba de me be tebia na de me beto aye. Na ntampe nti na sisiere mu ode nti payro den. Aja. Yes, madam. Yes. Ya mama de na ye nya me ya se be hat si woni ha. Be hat ade o kan nyina ne se udua de wo bedua na no na wo ho kwan se obika. Wani anana ka mepe be hat ebisa na semba akopɛ bi senti ne kura ne sei ewom ɔno agye ne mfum so atum sa akoda no wanhwɛ no ma pɛ no mesi be ma bi ti ba bi a wo hwe esesi a woni mpefe se papa yi woni ne mienu nyina mo jeans baako but ne de na aso aba ya ye gina mango no so ayeti wo so de ebeba on so o de ebeba na gifty or say Gifty or say Kofo, a dear papa de Maya no gifty. Yane wakasa, abusia bebo, and come any D, no, ama yen yeti. Yane gifty akasa, ama gifty de also kind, no, a won't be. Nan so say abofra and up and you cried the fumo, baby, no one free nipem say, when no one, ye the check. Eja. Meba
Abusia me mo akwaba emra Adum TV enenso eye dafofra twede ampo Nyankopon wa hyehye na fe wode ama yei osana abosome no ne de to so adunu nsia ene ne de ye da twede ampo asese ode benada ache ye yenim se ye ho yei na wonso wo ho ye obrajumedie ena wo beto se ye die no na enra yetena eye opanyini wo sai kufo enkomo no so enra no hye blue ene wo bo suru fufuo efom fufuo ya wato ye fi ha na yewura mu a ene opanyini no asesensem no bi de aba keywords wo mu ne se wo se wono de edikan ema pe no pa de to so mienu one wo no ohwe na ye troublesome a obebo galawe na ko ba bi na ono so anya na sumdue enti okura nkoda num a gifti ka homa ne yensia waje atum se gifti de wanhwe no kura na yenya oba no a enam so ma eye opanyini se wokoko anadwobre ma yetu ne se no be ha te se opanyini wo hia no no e toto dada na ne se no atu enya ne ho ena se ni ba betu ye agya nso se ye ne ho be ma no ponchi na nimbie no ena se ne keka saa na hon eyiye enu aka se opanyini wa nua it won't mean ntwaso ba egusu ne kasa no ahoma no atiko ena mode abetu ye medi ene Ohemaa Benewaah tena se na ye ni nkomo agya wase ma twato ne sen wase ma twato ye wo yire obama me abekani ene wo ka kire wo se ono ne ba gift de ne daachi no anko ye se de ope na nso no wo oba bi ode ma adwo a wono de amadwo na ade ko Canada e ba sho da bi o ma me nua ne be fa. Okay. Enti uhwe ne dru say. Oh, ma no say the gift die a. So the woman nyina wan hwe wo mu. Oh, me ma say dey say me dey dis ka beba. Na dey hwe wo, wo dey hwe wo, me no tentem ti dia. No kura dey ba ko pe. Wo twa nabo. Sanity e. Me fancy. Tu ba wo biem. Dabi. Say dey wo biem. Ade no 52 years mo but me mo e na so bo sister ko teme wo ba e dey mfa ho mo yanko tie wo ba na yente de gift na nkasa kan wo ha de na wanso watie bi yes madam eja collins twa metume na yente de gift e kan no ta kan wo ha de na wanso watie bi eneno ma wo ho okay me mu ene chinchim ne hwene no na ye hwe e ba baba na be sende me say to me na e ka ga to me stress ade me na wo black not to start to be ama ni bi sha wa drop me na wo la e wo to te na me ma ni na ga na bi wi ta ta ko no so mo ni tan ko na sin school ka tan so wo ko wale onya ka ko wale wa me tan ko na sin school na wie school bi ahwe me na wie posting kwa im posting bi me tifie na nya adwuma wo so ya na be frefa o ba frame asese mi sa ni ma yenu ebi wo Canada ebi wo Finland to on frɛ wo mo na mo ntiti wo no ni da me ni hye wa anhame bi kan se na se na le ko enu me ye degree ana me ye diploma ana me ye certificate bi kan SS school am ko bi kan how many years am ko SS no because 4 years and I'm 3 years it's an year am wie it's an year am di wie JHS se ni no be hu na ka akere wa bitano ni a chopper bia o fiti touch dem be call review so nya ne wa ya ade me ni a chopper bia wo nya me papa me so nya ne ba bi ontina ne ba ne ma no mo boss e ye num ni free ma en sa review obi a so ne ma me enum fo no e mo heba no ogunum obi a ne e ba me a mo a ne nkomo no mo ambe hu bebi efi no mo hu bebi ekosi ni asendi aka e ba to ka no kra de ande me de enya adwuma o me sai tata obi de me din popo ya de body ekosi botan shi kan sabodi e be ni ya de cha o bi da se de body esi botan shi na ni akoche ni e tin no go e ko se eleni le azati be ita fi me ho o go din no de na sha le me de bi ni do mo so bi ani ha wo hwe wo ha Aja Kufo Ohemaa Mr. Osei Kufo Ohemaa Oba gifti Osei Kufo ena akasai Oso ne say Ohemaa me gitim say so mpa me papa nso me mpa ne ba influence he ya me wu amani si me yasi da so jira ba bi ka kya me say o papa mi di Osei Kufo na de ne ba yasi a
afidie nso ma chance me yesechireni so fi antoa da esena on pa me papa me so me mpa no ba eja but me so ma chance me so me fi antoa mampo acheremade enye wo na oba yese wodi fo wan re no tie mpa cha wo ma wo me na me kan akra na nu ma sem wo je so ma bi otie mi wo so on pa me papa enye me na me enye ho nko ano kan wo se wo mani nyina wan hwe wo mo ye mi sa say nursing school no wa anya sika ma no kwa course ben wo ye me dana se aja Ohemaa de wo kai de me pese wo de katachikura be fam office ye bo ase be ka bia ma wo Ohemaa me fa katachikura nti me mfa duabo sam hunwe enye o me da bra me duabo me mfa duabo hunwe ese wo si wo free ahafo na yi wo si free me free mampo acheremade me free ahafo na wo ka so free antoa na wo be ye na de wo be ye na de adai oh me ni bibia Ohemaa wada roma me ni bibia me do no jira so ka se on pa me papa no ana na ma musu bi jira so ka se ye ntwa bibia so akoda ne hunti wo sia tu ana he o si ewu ba kura ma ne wu da bi me kura me pan baba biem me si so jaba bi bom din so ne ba do sai kufu a won fa no ho I object to the okan me tia de okan ne mo twesan eja twesan ya ha de la ne de beto ye be ka no kura kire wo na me si me modua me say me ka no kura kire wo modua wo so won pa me papa baby edru de wo ye papa na nso wudi fo nti wo mom na wudi dwato eko eti mfa katashin fam eja Ohemaa emfa katashin fam me ntwe manfa katashin fam Ohemaa me so ye wa kan nyina me di gift de no kwa to nchen ya wo se nkoda anum ni nyina ananya wa na okan ye nkoda anum ni nyina no wo ni oba ne wo na hwe na oba ne ha wadwa no wagya no wo ni oba ne wo na hwe no oba no wagya no wugya no so de a watwa na bo nyesa yes madam ene nam so ma bra eba ma ajo akwa Canada wa ante ho re me ba ne kase minima me nim me ya we but say nye wo mu amu na akoda ne nam ko ye eti na say ayesu bia nye wo hu ba shi mate unim sa yes ma obo ma Ghana ka wa ha wa nkasa wo hu wa ha nkoda no nso so wo de won ma ba wiase no na nka oba ma me de won se de oba ma me wosi kasa wo afidie yi so enti mfa katashim fam me mfa katashim me pesa wo ka bibi foforo e chan de wo kan ye no akoda no wo de yawo na e kasa ba shi mate oh se wo refer wa yefro na se de a wa wo kai wo so no so esan si su biem se o famani sika nko school se de bi ko ya yefro enom ne ade eja what ma se enti sesa won sem no ne ka de e da akoda no te ho a ne nsuru ba ne as me papa na kasa se e wo nwan hwe me ne nso enya hwe me ja manaka ena mpese me ti firo Ohemaa me da wano ase na nso de wakan e wo se me twisan se me ka sa ma twiasai okay me pa chew yo timpamba na chew se me ka sa anofun bradwe won fa ncheme okay ye be kosoa na ye de chew pa no ye de besi soa no a wo hwe akoda no onana yesa ye de besi ne so na one gifti ene ne ba ne nyina akasa ne nso agya yesu hye obo no ka chense konna menye dai ba cho mama mi pa ko praise ade na mojima sanka eko ye nche Ohemaa enti konna men kwa ka cho ba nse konna men ko ye dai bibi ka hu ho de nso fa se o mama wada roma konna men ko ye boni biem what you say yes madam de mu adi no mu ninko gato ye di ma gift ye pese wa wonante wo mana aka ni nyina so na di gato akomo omo de di ka wo yare da ho mu ntia nkokora bo mu ntia enye gift nko wafum bebre enti nante wo manu maamenum ne nkoda ni nyina so ne fa chaw pe di mu fama wonum se wonum hwem wanhwe wo de wo be pa chaw na ande na ofefe gift se o pesika wono Ohemaa se gift ka se mi preference mi pesika wono ho a eye ye mfansi awate yes madam nti de makai ye kofom a ye behwe e wachire ama wadi sa adwuma ni nyina na aboawa obi oba ha de kire ne de ye ama ne ye wate yo na be hat de wan ka hwe an kire no oba ne maame no mfache me mpese ma no beto na num bi ene nkasa yo abusia eja osai kofo enkomo no aha ene pese ye disi evangelist 1 minute ka bibi na yenko yo nana hema okwaso pia Nhyira Jambeka temini ya pani ne se mesre na ekwan ni trodo na no wa kire no no mesre ne se manemfa
yaw onfa yaw nkasa metaka sa semba na se ye ka asem na chi ebedi asem enti de ewom se oyoba nanso wafom no on se de okan akola no nsem a wo kan no obesi wet point o se me ba won chen se ma me nko school o so ko wale school na makwa wie no afa obepem ho bibi otemas enti misre me ni abema no omra fom na o ma me no so ma na no nto na nim kra me ne nya adwen because enso ayi emrenko ana duponko nti onfa dwato aso mama me no de me pese me kache me nua ba mai ni se omra fom ewiase obi fum kuma obi mfum nua eye mumu se wo ya brante kakra ne ho aba na ho so efise nipa wo yare da wo ne wonyini mu nti yeah Ohemaa unum se wo be kokkonfo no chene se papa bi da ho na nurse fo na agigi sika kokoma ne no mu a ya na areho yeah enti no omra fom ne enu omu nyina nhia okay na yenkama yie ento yie okay yo abusua na chese de egu eno na ye konkomo to so mienu so enten na Faustina Canary efri asokore mampon wedru ahanum say Faustina waya ayewo okay wudi no sell me den Canary nam say Canary there's miss no problem na do misuku say mo form oh fache me Fausti area den na do nam boyen komo area ne de boko na me de otin nche me on na di mechi okay na ba ma bi ni na nyi say ba ba ma na ya twe na asif say nya onye na adwen so behwe me nua no be na se bi nyanka ikra na wusun oni ana de say or the rose ada na wusun tobo rose tobo wate tobo Fausti bomen komo pacho be epunu mu na me papa friend me say me fa na say wo say enya ya menses kakra me papa no nani da fom nti wo hu se de yesi ye ho omne mama na ne mama no ye 3 baba ko fi nti no friend me say me nua no se wo si dane se de wo si ye na niema asif sa se se de wo si bu no ne ho adane kakra nti me de wo kaaye no mampa mua mampa ne ho asem amua na mi ji mani free so say bia asem na wo ka ne de e bia yampa enyampa nti be temfu ko me fa ne se o de be memu ho no na me frɛ no se wo mra nti wo ba ye ne test no na che se edem se wonyem nti me ya na mbusa no me frɛ me ofa na me frɛ mka che me ofa se sisi ana akora ne nyem ba me ma me so ne me papa no mo pressure kakra okay nti no me hu hawa si abo o mama ne ba o mo bisa me results no e ho ye ho so ye nurse ni ana me pacho wa bomb so kan o say okay sure nti me ka sa na me wo fa se ne sa dia maka wate ti me ya mo na mane esisi ama me papa mane Bema no bema bain na nyin say waka bema bi eye den at least me kasa minimum na me twatro me baby a me woni baby o mo me ben wo mo enti wo de woni bema kro ba ye ko hwehwe no wo baby o mo wo no ba ye ko ye no so ye so be ye adwuma okọ be ye de adwuma eso o ye carpenter ni na Rose ade won timi kasa otimi kasa Rose mame ko Rose na ho no one betimi aka nasem Rose na what to say baby I boko Rose kasa yi Rose o syndrome bia na o yare bi o challenge na no se na dream se da o form kaka okay but onim bibia okay bibia so okay Rose o ba no de say Ben de afino shim ma na we hwan ya we ni de papa o me mpesa obesu he ye di nkomo na ya hwe kwan e be fa so e be boa wo enti mensu okay
ensu bema ben na ne ufa anyinsen no friend eko eye den na won ufa anyinsen me ko nsu opa bitalet no wo e wona mo ko nsu eno uhu me no de the person too many and I'm saying the mempen no obai ntime hu de yeah me a meneno ekwadai uko nsuo na ohun wo no a wo ne wo ka pasem saada na na wo ne kwadai me kan se na de menena da bebre awo he ewo private toilet no hono and that o masida e hono o ma boss plasters o ma plaster mu ba e completed the dine eti kwa ben na wo fa so a wo ne koshia ho kokoda wo de wo ko nsuo wo de nsuo ne ba fie na wo san ko ne nchen na wo fra wo yusu phone de be de na wo san ko e ko na me sa ko na me ko nsuo na me mantem na me ma me na me ko sa de nti na me ko nsuo me mantem na me sumi twan trust me ko nsuo aya me nyo bia so man ne na so ma oba no so kwesu ai fosi je akra no je no abusia yenti ewie na yente de ya apamu nti baby bia me ko nsuo me ko nsuo no afrem osi o na ma me se obesun de bia me ko nsuo no bisa me obe den bia me se me nya hwe se e kakra bra na me so me ko me pese me hu se wanya mfie se me ko 23 years okay enti wo ko nsuo no na de nsuo no ko si fia no asan fra wo se bra na wo na me ko kwa e ho no de ne wo ne wo ka wo no wrong completed building mu a sai ne ho city e me pese wo twa mfoni ne kakra wo na e ho ne de ehwane de omato so taus kakra epono wo wa no epono wa no obi te ho obi ante ho nti no ye den no de kokko wura sa dan no ode oya no atete ose memfa gate back gate no China door no ose memfa no si na ono ne mfa China door ne yetu nti ose fa ha na memfa ne se nhia no nti wo hia ne ho a na da ebiem mishia na ose memese na menene nkoda na ono wakoda ho modafo ewo fom ho de bikete ho no ma eda ho no ma ode se ho no ne adaso eti ono dawi ade ebiem no wa ja kwan na ko ma uska ona me skedu o a ona me 50 city ebi wo so ona me 20 nti na chese se ne wa na wo ko ne na da prev do be se predo de me kai onkai okay eti nyisa ne ba wo bo na mane nyisa ne de e ba e bo na mane ana wakacha mse obeyi nyisa eno atu agu ntime obe okaso obeyi nyisa eno atu agu na me se me mpene no etie na me maame ne mpapa su huye me maame ne mpapa su huye okay omu ene di beze min kai omuhu inam papa asem papa na etehu a okacha me maame se aya won hwe me yi na ne ba de nyam okay ntina me maame kwa no onfa na adwen kwa anya de emame no fa na adwen kwa emame okay enti say no e na ekwo na ka ekwo se dey ono ne se me papa friend na me papa friend na no didi na tem si osi ekwo ne mo didi papa tem se osi me papa sunti ani ye na dum mama wate ye yi na di efra adwuma wo ye adwuma wo he sisi a oso takwa friend na oso takwa wo ye adwuma wo ye di adwuma obodan chunkrama ekwo kuransa na makohonum twe kamera we mu na ka bibi kire no ekwo bebia osu nyisa no osu beyi magun mempeno nyisa mesi minyingu enyingu china bashame me papa flower na udidi nate
me ma me flower na didi na tam no me hweme na me wo ye bia ya die ne kafra menso eko odi me na candidate odi eko odi minim ni se nem eko me kromunyi ya fra wo ma ase wo gina dan so ya hwe ya baba beti ahwe awu ahye enti wo baba gye a eko ma yenkeka ye ho na nyesa ye de wo be scapegoat ye de wo be example kese pa ma mema wonu mu di saboni obi a onadwere wo fom so no ne na da won completed building mu ahye ne nyinsei ye fra wa na wo ka we ne na wo ka we kina papa fra wo mfi ma me fra wo mfi na akode wo ti akwanti wanya omobo akwada wa fa no completed building so de o kan ye no kora dia wanya omobo enti wan na wo just ade so we ato no so enti ekọ baby ya wo hye bia pie na bra na akwada ye hunu bra wo bebo no ho ni hwem ko sise wo bewo na wo wie na office wo asem bi ka waka ye ma wo enne saa Victor Power ne de me wo office akonwa na metimu ni nti me ma wo ne adi ko sifiada takwa ni kumase nya kwa bia eti bomode ne bra nya saa na ya duadua mu di mu kua ba bia na obegina no mpe ma me de na wo beka ma me de meka na se me se na me wo family na me ni wo bi sisi a wasa be jable na saade amaye at least we no oto kra no ne papa di biba eno de mwaya ade ba sisi a papa ni ni ahonde na den na mu so mu nim se owo haw kakra na mo mamoni nko ne ho kakra no wapie na ntimi ntemi ne kakra because osanyi wei no owo a ma mamoni anko no obesa obi foforo obesa na fa kwambone so na chosa community se mpu no aye me di nkan kra no me ka che ne sese bibi sa kra na me sister ne me nyo bia me tiantian ntinka bibi sa no so bo mama ne ansa enya ma ne bo me kire se esese ani ko ne ho we wo konsuo no akohia sa nkwanhie mebo enti esese ani eko ne ho na mo hwe no bre bia wo kwa mo hwe no wo ba mo hwe no anya sa yinse we free why bet you safoforo besamba enti ese onya guardian na ese onya obi one ne te anipa no ebe mo ni sanfo we num no omunya akrokro onya akrokro wa bonti kakra bi eno ano no enti ye ko de no adwuma de nanso ohia ehwe enti se wo na beti no na tena na wo ma wani akọ ne ho se papa ne maame so na abe ma mani akọ ne ho a na ani nkọ ne ho na ye nhwe no wate ka bibi kire ko bra ko we de mese wa ni di e ka cho mimi ano ne na anyimo me busa na ase nke so ni obi na anyimo de a ba wa sister oni ne na anyimo nti ne se wa bra na bra be ha onyinse no owo wie na se ti se de wo kasa nya wo nya oni na anyimo no me ka waka bi a kire me ti se nya wo di ade ne wo nipa kra oni na anyimo no na wo ya na nya wo ba na nipa kra eye ne ba no wabo ne din kura sa woni no adabie ne kura de esabre de enye bread ka de ni ohwe no wie a so nim se so merema ne wo wie na so wompa o fa de a efo a wunya asem ma de fodi enti abusua enkomo we aha ne de bepompono na ya twen kosi se ye bete eye eko enka se de waka waboya no hoba no ye rese ye bete ne nka na fe ya toa so na suku hu hia eja wo se ekofo eba ne ko ya wo ko gisika besia ko eye na sin training a wo se mayifro no die bitwamu a enye yi timi ya yifro ni wi a mehwo abaya ne se no oni no tunkwanta wa pai na so wo de Ghana Baptist University College Senegal say wonu ma bi admissions no atum so ati ase ya say no afi wonu ma bi atum programs no doso and the School of Business, your theology, your health and allied sciences, your social sciences, your graduate studies. The cake and whoopee.
for bibi to say business school programs now. BSc accounting, banking and finance, human resource management, marketing, diploma in business administration. Na unim say yenso hono ye wo day, ye wo evening, na fe wo weekend sections I know so ubetimi na eja de beboa wo no eno na ye de ebema wonyenye mfie aduonu no mu a untimi enroll e we courses no mu bia mu just when you free mfie aduonu no mu e de course campus no ebi e wo amekom na afe ebua kwanso ebi e wo honom free sesi na de wonti ase enkyere mu bia wo pe no yemfa ma number no e 0549 062092 WhatsApp nso e 0202 773344 wonum omoye computer genius no abefon tintan fidie no so website no www.gbuc.edu.gh dachinti pewusuku ehon senkaye oba edu sabosome no dru na wo kwa afikyira ne a wodi besiesie wo no yade ehun apa eno nti pretty lady sanitary pad ene ne panty liner na make am for amount we de wo be yusu no chimabre no mu na wachi mawie no we nso hyemu aduasa ye no no nso de bia wuyi ba ko a agya de ase wa mo asen mo kama ataban no tre kama pa na beboa wo nso so ama wo ho afi oba de bia bo nso wo ho eye wese eye pretty lady panty liner sanitary pad we shanon so ma be say net odu dwaso a wo mother what help bi wo mu a ebo mma ho ban every infections ahodo ni nyina ho enti wonya bobi wo chima bre ni mu a ba bia wo bewura esenka wokonya yade bi no esanse wo use pretty lady sanitary pad nti na ja wo hu ato say form wonya ho bambo sonko ni mi enu enie wodu dwaso a say enete enye enu nko wakofa de eye kama pa ba ema wona wo ho dodo a wontimi keka wo ho no we ayo batampa saa na yato ne din adwaso saa na ye frene market outdoor diaper ye wona kese ne nketwa etre kama etofo wode bo ma me ana papa obetimi ada na ho ma wo so wanyi wo hoto ya che gloves ne makoma kunsia se de be ye agya wo ho enkyere wo epi wo ye no free ho a we aye market outdoor pant sei netie obi ani nye diaper no ho pant no eno ansa wo de ahye no eno so ye wona kese ne nketwa se de ne kese tie bia no obenya ne so ne de na fe wabo fa wani kyeremu wo kumase de a kope begu suto ne mu wudu amekom traffic light a eho na obehu yen cry for emfa won mani kyeremu ewo kanshi drug lane your number obetinya free wo so no 0242 770304 0242 770304 obetinya so free wo 0553 291477 na wonso epebi promazi do say what the Trisco energy food drink aba ya kire se e wodwaso supermarket bi awura mu no anso beka se o Trisco energy food drink kama pa ya nuane nro no ahye mu ma B vitamins ya vitamin C D iron enso ewom ene ne keka ho nyina wonya 2 Ghana cedis a ubetimi atwa eye Trisco chocolate no bi kama na so dia pawanum ye wo eye 20 gram sachet 400 gram sachet ene ye 400 gram eno ewo tin mu wodi nsuo kakra efra na the milk kakra agum na chese wetwa wanum eno no se so Food and Drugs Authority ahyen so de enso ebo ho kama pa bi na woni abusua no momobo bi Bomba store so senya brochire nku ene wodi ho dwuma ewom wode ma no koteki ba bia pese okobia USA UK ukransa no dwuma odo beko upese okoto obrabo so na ukosugu so odo beko na se say de wonu de buno experience 2025 ena aba abuno experience no ne se ye wura bunu mamu yakọ Button Caves and Mountains ekofie ma Monkey Sanctuary na fe yakọ Kintampo Waterfalls uti kure mu Ghana ya wonim ho Bomba stores se wode obekọ September ya da ya nim ya ne da to so aduo no na yekọ canopy walk ewom ye be picnic vibes kakra eno eno ye mo aduane uhwane kwadu no afre no my guy beji kwadu tip stress so what you say enti eni nuane a wobedie wo ka sika gate fees ahodo picture wo betwa enyina no yese facility hanum pe 500 Ghana cedis ebra yemfa wontina bus air condition e bomu dendenden yemfa wo enko sa trip yi hye no so se eye bono na yeko ye wo Kumase ye wo Ecocent Road where ija ye ben Victory Baptist Asori Dino a ewo eyodo to be Royal Bank Tech Junction wa sa da no de ye betu ahomachi no pepepe na yeko na ebe
bebo no nkro ne ba frɛ yɛn ansa na ɛda no waduru na afei akwantu ho nsɛm foforo bia no betimi afrɛ yɛn number no ɛyɛ 0531 090068 0531 090068 betimi so afrɛ 0261 patcho facheme 671686 na afei ye ne wo atwetwe nkomo tap send amasika mane aye fofo sesei adofo di sika brema menom ne papa nom side checks ahodo no nyina wo nyina expect say zadi fa bibi kakra betu fie wo UK EU Canada America na so wo UAE Australia baby wo bia no wo betimi afa tap so na wo di sika no bia to bank account mu wo betimi afa tap so e di bia to mobile money wallet so na fe transaction free wo send the free amanone na wo di abaha very easy fast and secure enu ntitwe tap send app no bi na o first transaction e de wadaroma ya na promo code no use Nhyira FM ebasa ya ma tip kakra e cho $5 and answer £5 na wo di ahwe how far tap send se me ma wo so ntse papa no eno no abata nyina ebose wonu mani agifi se Flora Kiss diaper enu na AD hene AD ntinti Mike se pa wo de ba abofra no to wo ye se kwesi don hwere no dumienu abasa abata wo fie wi utimi ye de wo ye anajo nso daddy hu timi to no de nsato ba bi ma mo da asodwe mu eda na ho ni nyina eye Flora Kiss diaper tissue ne de wunim dada Flora tissue obia wo bi wo ne purse mu enu nti supermarket bi awram bi bisa diaper no e bisa tissue no ase so pese wo nso be fa bi koton wa for Delta paper mail e was 0243 033 033 na ni ye ni nkomo ye nyina ye nim sankra we efri eye MTN mobile money for ho na wonu mu de aba wonu se chimato kakra aba *170 hash no ho enu nti wonu mu ka kire se no no how pia bomodin na etwe mumu app no ananso se twe my MTN app no wonu mu nye ni bia na so da bi ubetimi atwe every Google Play Store iOS App Store ubetimi atwe bi so every Palm Store ananse ho Huawei app gallery wait me attribute so at the free hodnom wonum gusu ya ye to so niema enche *170 hash no ebetom enunti wonum se wonum pachew se abanno sa na ye kwade a ye nko nask scientific na wonum de nsem enenam enenso doctor say ensempi wo ho me ma na kwa abai na ye monko doc na pom te say ma me joso ewura na otwefufuro me na den na ekoboye nkomoy ma me mfa konya we sana menchia ahwefo ne atiefo nyina de mfa seda na matwede amponya nkopon se nenso de nkwa achi ebiem abusiafo ye nask scientific eba and research clinic ya na manage se yenya akonya ne muhia yedwumadi a yedi no in fact edasronko kakra ma menka ne saa ebisi obi obehwemi bia obetie bibia asemba akopa na waka se doctor ade amoye die ebi ni Ghana ha bia enokwasem nso amadodo na age atum prekope busanfo ne enkomo mienu pe na yebedi nkomo afia koma ho na afi special promotion bia eba so wachina ewo branches ni nyina no yede no nso atodwa. In fact, adeba kwa na medene se obi ba ya sue ya obeba bi mu na obi nso edinachi. Dabi ameka se wo gina TV so radio so akasa mu obi agi wadi amu abane de enye den. Ne mo se nipa ne ba beduru ho na asem a wo kana ye nokre na ono nso de obi foforo beba no eno na ma ye hu se clinic we odi nokre. Busuafo no kwasempa ne se akomayare ekum nipa. Pese obia shade we nso pa na da bia me kan se mbi se efise afisha asie from January ebisi sabre se wonko hospital bia nko cheke wakoma ehu na me be chira de krenti a ehu na da bia me kan akoma ho asem a ya meta aka ne se akomayare na ama edimboni bia beto Ghana ha se na onyare ena wo frim me se bia si wabusua mu da bia ne bia si mantemu a wotie bia si asori a woko na onso ebi betimi ato na wase ye boye human na kwan be so adokrenti ama akomayare aboni fen cardiovascular disease ne ho aye hu pa de se akomayare ne sa kuradin ba akubia ene ma no hehu boni fen no silent killer I don't know
wakoma enya ohwe wani su embru bibia ni wachire sa akoma ne nya adwuma yi nanso dakope ada obete nka sa akoma ne nya adwuma yi no ahwe ya na saada na na de obeko na ade ba ko aya na ye meya na sa ye mareho pa de se obi hwe bi otie me watinka pa se akoma ne nya adwuma yi boni beka se wanya science no sentence no nzaka ba obu na ne aguso abusanfo de di kan se obu ho na nakoma ne bogidigidi pa eho na ejai eho na asaye osa na ejai ehu ifi se ebo nka ya sa akoma no bibi koso so otu ho na mo obi so ho a ne nsane ne nan pa da bia etititi sa adentia entini bebre mu asisi akoma ne ntime mpompe mogya yi akoma ne hia hode fofo de be ye adwuma enti ama mogya ntime nko entini mu yi onso obu ani agusuhwe ne yi obi nso ho nante kakra bi na wabre yeso wotena se kakra obi onso kakra bi na ne suchine no obi ho ade pressure no ono waduru mamemfa akonya wesuna memmo wo mo a omo da omo pressure do so da bi omo no mamemmo mabaso da bi ameka me se pressure de ye ni aduro bi etu ase no kure ba akopɛ ye manage pressure enti o pressure do na wo no me njai no da na wo shade we nsuma me no maduro de enso still pressure na kwa na ekosoro enu enti wo so sa be check akoma ne biem obi nso ho a enna pa de na obi ada na dwono no nkwa na neguso akoma na nya adwuma yi bra na betwa akoma na yenhwe se de akoma ne sitie na mom ene doctor bi si watwera maze kotwa wakoma de bonife no ECG eye electrocardiogram kotwa ne yemfa check akoma na abusiafo se wonkuta tete ho 4 3 or 2 million a menko sherezo mame if you say enya de a ukuta less than that amount a ebetwa amount nanso ani gisam de say abusiafo wachi na nyankopon ya adoma metre branches ni nyina no obi obetu ne nansi aso ye bia na ebetwa akoma na mani free ontua bebia ahayi no pese obi a hye ne nso say ye ka ECG a eno na wokɔ hospital ho ane de watompa no so yedi machine na so wonsa ne wonan e de asisi akoma ne ho ahia hye ne so mame de wodina machine ho enye ono na tire report e machine na na be di 30 say akoma ne be bia atechema na e mo wonkaye ana say e bo wonkaye na report to the ba yedi ho nkomo ama bibia ye kama de bia de ka say akoma no owonua mpanifo mienu bi ho omo so hu saa mo ba ho a de ri kan ne ye liver de to so mienu e kidney Debi ameka se me si doctor bi o wasa si wesu ye wo test ahodo be 1000 e obi ase o ka che doctor bi ase onye test miensa pe sa 1000 ni nyina onhwehwem no onye test miensa pa de dika obeye liver function test no waye kidney function test oyi obeye lipid profile ye ka lipid profile eye o cholesterol because the cholesterol just akoma no onyina yi enu ntina ya fa to ye won se ye twa akoma no ye besa nso de bonifen abdominal scan and ye de ukotom personal scan ni liver ni kidneys no buso for shere so me say doctor bi a twema se kotwa iso okuta be 400 Ghana cedis eno nso ye be ya mawo ye nyi usika bia shade we nsuma me mojam jumsom chari bebre honu ma edi nya ebi ya syphilis hepatitis B malaria typhoid all say ya ku nipa bebre abusianfo ye wo test bi aboni fe no H pylori eno nso ye be check e de ama jumsom test abusianfo sa test ya mabuboso yi se doctor bia ka se koye na wonkuta be se 800 Ghana cedis ana 500 ekwa ye nyema eno nso eye free abusianfo hye nso ma me se me betena se me bo yare bia so na mmom ye sa yare bia de ebro ye so no ye be refill na mo wachina de fuada age fm ye o ba nhihye ye ketuwa bi ubetua wo card 50 Ghana cedis no watua consultation 50 Ghana cedis o ka bo 100 Ghana cedis uwi atasa ahodo o ka bo anka ne bo ye tete wo 15 million ye de ama wo free hye so mame ye wie ne ye hu yare a abusuafo na wato aduro kakra se de wo ho de betimi ye mfa ne se wo so wo pe wo yare enti wo nto aduro nso bia ne woni asem na de ye me ya pa ne se program we ayi wachina nko a nyankopon adom adom branches miensa edi kan wo bekuma se a ye wo ahene makokoben okay ufu ahene makokoben ka si station ho wo se o konask
taxi station e wo ho no ofu bi oba besi ho ye ne e won kran no abusianfo ye wo 2 branches na won kran ye wo Taifa ka osu besi wo Davi bookshop no abusa se wo ko Fairview guest house sounds ne wo Spintes Usu besi wo Rainbow Supermarket behind Rainbow Electronics ehwa ade wo for number we na do special code if you say we china ye hwe nipa mako 300 it wo fra na waji code na we china watimi aba ayi we china nkwa na ye di sa adwumadie no nti number aba friend waji special code na mu ma mensuma wo uji code na for me nipa mako 10 because obi ba na fidie na Nhyira FM na say na fidie na fence adum TV na wo akofia keka che ne sa adwumadie kese bi koso abusanfo ade kwenti program wo hia ne say enhwemu papa nkoso a ayaresa emma okay abusanfo number abe fragile special code ne 0244 12 02 69 0244 12 02 69 abusanfo number we na abe friend wajo special code mama asempa de 8 ya we station ba go sa de friend no abusanfo de ye kanyina ne say me mama bi me papa bi madam fubi anase me nana bi obehia sa amwawe if you say nkofu bi anu ndro wi ase nyina hotomaye die free de say ehwemu anka ye ko so che dikan enu nto obi bi hospital oye laboratory de ke ka ho no se wanya sa akwanya no na ye hu bra yare ne hyase bra yare na du na ye hu ama waduru abusuanfo obenu wi ase aduru nyina ho nto na so ni sika 15 million ade kwa sa hwemu wi enti ne so wachina bra be ni free na to aduru se de wa ho de betimi o card 100 Ghana cedis pe hwemu ni nyina ye free ye wi a na wa to aduru kakra se de wa ho de betimi mama na de se ya ye hwemu ni nyina wi ni ye hu ya de na wa to aduru ni ye se ebi Oliver na na program na wakoma wado de sabra review anunzi news kabia we busy Ghana hado na de na ha me ne say dia na me ya ne say ya na ye ne one day pe na na ha dwene na nso nyame hadom wachina de enonko a one day na na ye ne bia na obi bo no ho modin bia wantimi a man wo frɛ ya ebe ma ne code no bi bia de na sheda foforo nti mama me de number ni twato number ye be frɛ ne ye 0244 12 02 69 0244 12 02 69 afa mi ha me number abe frame no agi bibia no ye 0243 30 72 76 0243 30 72 76 Osom for doctor na nene mama that's the mention okay doc yense ye dase pa busia ye ko nask ekotie de ekoso chena nko abomode ne fa ho hyem bi sabre de ye ntwa ye ho na ye nyenkato kakra na yekoba abadwafo betena se ye beje wo so adwenkyere no ti entwa ye ho masisia yeah abusia adwade ebre na adu so we no Kelentia live boy Kabolic promo ena yede ebremo yede ato yede somo Borough supermarket provision store bia wunim to live boy Kabolic soap no makunum na yiba akuka ho manensia free of charge entria kakela yesi foko fie wonu obusua mo fanko dwade na embo mu ni pedua no enho ban eye live boy Kabolic promo pack ena me de emma wo si adwuma ho ayede wo kumase ase wo chechecha wo nya adwuma anye ene na tiemie dwuma ko kesi Okumasi ase wo pa adwuma yefo ene won na ye adwuma eno nti wadama wo obi a wonim computer mu ye interpret print wo ya de ye ni dwendi domani mu nto wade wo ya de a mesrawo fa CV ene wo academics eba adisuamu a eye university degree in sales and marketing CIM anase HND in marketing fa ka CV He no kwa woni abri say. Maso ya yehye nana. Na den. Se baabi ameti ye tumi o. E na me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba ye nso a me koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction ho hoda. Debbie. Enke chipra ka cho offer say on download tap send. So download tap send or send this camera. E baba to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send.
Now tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download the app na 2 phones. In the process, maybe say promo code AYDN. No about Nhyira FM Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America na Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel. Yento tap send it dear. No fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Aish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama friend. He no kwa woni abri say. Masonya ye hye nana. Na den. Se baby ameti ye tumi o. E na me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo business ni pakura discount. Yo de ba ye nso ami koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Debbie. Enke chipra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download the app na 2 phones. In the process, maybe say promo code AYDN. No about Nhyira FM Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America na Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel. Yento tap send it dear. No fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama friend. He no kwa woni abri say. Masonya ye hye nana. Na den. Se baby ameti ye tumi o. E na me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo business ni pakura discount. Yo de ba ye nso ami koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Debbie. Enke chipra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download the app na 2 phones. In the process, maybe say promo code AYDN. No about Nhyira FM Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. Ano yese Bantamane Abipo Junction Station ho enya sem ketwa ye damase na Melcom opposite honom shop bi wo ho yese mu speaker ne de esi abonten crowd mo biemu ye damase pa yakopon onhira mo na onyem kese wo a wo nso hye wo mantwe bi na wotie no ye nya behunku ade am se be kakra no ye besi ahemafo ne obra ahemfo we are driver ni kwa yesi uhene wo braso ekoba bia wo boke ntem kama na ja udim wo ye ohene in your own style enti bomodia na wo de kosoa ne ti pato laundry services wo bia mudende pato ye da se na na mo boy filling station wo maxima na bi wo bokrom sister ma beauty wo bomso gate na fe tachiman sanko for radio 98.9 wo takrade na fe Virginia USA Solar FM e wo dunkwa onofe amazing grace supermarket wo Cobra agogo market wo Brescia Italy so na one enterprise obuase yas pizza to one more office ho mo bie mo dende odancha mo Cobra born to be a winner was a fitem next door fashion wo top high master Augustin wo bomso gate master tola kodie chrome de duako cat confornocha nurse for ne midwife for mo school nyina de mo se sa enso na bantama dwam mo ye buei race course mo ye buei abinchi edwam eyija dwom ye yo eyija mo ye nyina baby o see me bia no onso oye guy make us see him for ne him no Facebook for ne se hwe mame na wo hwe Facebook onso ye besi him ma Facebook queen and a Facebook king ne aba YouTube ne aba yibi ebe hu wo kro imo nti hu ne wo ya ho ne hu ne ya opese oye na fe fa wo ho ehyem na yenko okay me can comment na kakra bisisi na YouTube no Kusi Jones ochiaye Kusi Ejo so Kelly Adams Dodo okay the otro no Kelly me hunu de na opese oche Doris Swatra Arabic bi wa ha Kataps also him minim sa wo ho ye Yakobon hwa wo nyina ye da se Charles Twenebu ase Mr. Kufuo kan wanu tum wo ho de wo ye no o ma me buafu
one do did say ni so ujai she cause wa she ese she ne beboa obi adwenkyere eno no afia little or say good afternoon Rima, you're too good. Oh afia ye da say mo ho nti na yenso ye ho Martin Jem feel say asemo areho enye asem keto akra me ma bedwafo akwabe na fe yenko yenim ye twa ye ho kakra bi ena yako ena yabaye ma Adom TV arefo nso nyina akwaba lady na pom to say bibia ye boko so say dem ha wa obesre bia ye 10 Ghana cedis shemu wonhye no so ema me na de me de kapa ani ene what de ka so ni bi wa na ano de ya na enya say yesre o na emum no ya na esre na sre de obi ntimi ka so me esre wan sre enye yi pressure ekun krofo yesi bi that's it ya besre kakra evangelist ene mame sha say wo ho because said esre ni sifie ba Ohemaa ko you're the brand or you're the brand Fabi Abra from Pratche nya dentime na we nya bna oh yeah sure hey ejako for say abra the one that num ni ntrade obet surprise no and there be so ntimi ka bna ntimi ka bna ama obetimi aka bna so ntro say abra evangelist Ohemaa achamba kuna say yo yare bi wo so for so aka bi yo yare bi wo nana Ohemaa yo yare bi wo efe no glaucoma fetish atache mema ema ni bi okay efe glaucoma fetish no bema nko efa so achinini bema bia one shene baby am say yare ni bi chem glaucoma fetish on say o te say ne ba no ye nurse no na glaucoma fetish eche awura no fana kuma thank you all right say osanu oba san na say oba no won hunu mukura na obi so ne mu no ye ne ye na hunu na wani bono so say wa ye kama glaucoma fetish eche ema brim yade no kware na fi ase na bow do mo na fi ema out make ka and be symptoms ni bi na ema bra okay and every mouth as every bo na ko ba ni mo tell you ni symptoms no ebi na eba mu ana o kasa bumbum me ne mo yese na nka udi fo me ni aba ma me pajo we dia me ka bi ma odi anyeye well not intime sre no ye kwa ase ho ase de otie ye o mre ne ho ase de dikense ye pa na che yo ba no nya akola no okay akola ni option na emu maame no akola na kodu pempensuo bi a maame no wabre maame na fam etu aka so ndem mpese mbeti na no asem you are not being fair to the woman okay because onu na aswete on so ka asem bi abaya ne ka asem bi in fact manage wo o say ya o na me fam no awa wo mu no afa na glaucoma fetish na chine die okay meba big mama Ohemaa enko kakre Nhyira the Baltimore Parliament over biem sa sister man so botire so wa biem me ba musa de wo se bra beje material Baltimore wa biem sa wa ai Dubai market okay Ohemaa o se papa ya se me e similar to papa ba ko no oba ye no pe o nyina so ya drivers fu o nyina so ya drivers pe na de bia me kasa program we I was say it here, your firm back. Dear will be there, and we the same time, son of better. Now, the Yana Cassim be one near body and could do. Maybe I'm a custom missiono. No big easy cow bangia. No, my dreams are meeting alcohol. So one for the uncle to our winter me. Now, would you and the ball, mamma, and so? I will not come on, Sabrano, no what chilio, no what chim was to be night club. On one account. On one son a kind. With a maple. I know ne. And that's what nothing say BBS, because it was the white and a family buy no. A buy and a parent will pay you. A bandage, I didn't yet. I didn't. What you mamma, the better than Yaji. Now was also canism. Okay. Into the Bian and Yaji. When you share a year's own. The Bia me cast and be almost say.
was so you did was similar. We am papa and my papa, we am bonny and my bonny. Ni friend the we then show when you break. Because the parent that for more. Sister no one so break. I'm very mum so. Debbie or do maybe a home. Mumma yamma nipa hunu de waye. Na bi fa na ni so. I know the end no ram. And the no ram. How the hand you cry? Debbie come to ya. Said the wo ba ye na wo no. E bia wo ba me nipa de unu no. Yeah. Ye Ohemaa. Ade bia maye me di dwato ebrem. E mense ne ya wan hwe bia o. Na je so wan hwe bia. Awoche. Na di the fantifo was been was a matter. Debbie abotal. Mama ye odipa ni hu de wa ye me fa bi ntwa de ka. Mr. Benny. Na next time no de bi tu obi fo a. No wa hu se de me ye ni, de tu me ni enti hwe ye. Yo, de you got me ba. Lady, ma 1 minute na yen kona. Papa den so wa ye no ho bomoden so beboa Ghana na ye nya starlet ne Black Star ifo na ja ye de omo aboman no na Debia we ye futusem e wo se mema nyina e de asua de. Yeah. Sanse Bible crack kan wo se wo hwa be ma se wo hwam obayi a enhyira bi e ba wo so no nya ebi ni papa ide a wabetena na wo se white in fact minim se bia wadi nkunim na no anam ni se asem na esi ne bia makoka ma bibia eto atwa na ne nsem kaye ni mu nyina che se ye papa yi se de sabio ma no da sunna so enya se adwene ni na enya na emom enyoma bi nsisi so papa enti nice one. Oh, a very nice man. And also a nice mapping. What's a mapping? It's one day or the sad year no answer or the send your mammy can sing or say na tutu dada. Na phone. Which one is in a near back open to say the work canon. Phone anyhow. Now what how it oh, you come out brand new. I you cry phone every move. Phone every move. In fact, made phone every move. Be a two no ma minisia na two ne ko ana nsa okonya sa incident no yeah and also two so ekoye and 2 + 2 is 4 me more me sro me ba na chese ebusia se no me sabo na we hu ye Adom TV na ye nemu edinka ye futusem ye punsem no resa nyina no na ye famu aba ye pa no kumesi brede na so wotesa na wode ebi atuhufo yonko no wahwere nan no kama abna kwese ma bra wi ase na fom so Afia ezo no would you wa bravo na wi ase we na hokwa midi e de Ohemaa Benewaah udru NA Beauty ewo eye pankro no Kodua Junction a obeye wuti no kama pa e de amaw ba bia wokobia no obeye no kama e de amaw yeda munyina masechina yebesa bani abesom sompa eno nti nyakopon onhwe nyina yeso yakramo nanso ye wa hakosi se no miensa ebeba pem anti to asa na papa ile se wa hu se enyini mu no enipa de wo ye de ya wo benyini na nyoma bi so wo ha etwon yare wo ho ewu ho nti ni nyina na megidi se ofo se bi abofra no wotimi wa ga ni school no bi ahwe no ama na ko money degree whatever nti na bia bibi kakra abeta ya abofra ya ta so nti kwan bi so na wo so hwehwe ne ba panyin no anye bia o akwa be so ene oba no ne ba no Benewaah wadawo ma ye ne be kasa na tesi a oba mami ni le bayin komo mu ni yedi wo radio isi edin sese papa also wudi enwo obufuo eso eka ensema sabi esa duabo no mimi woni se solve problem dia wo enu de sana mema nyina te o wo mu sa de ba se no ojira nkan ni mu de tete nkan ni ya se obedu me mark no sana mema bi no tie sana mema no bi tie enti nya mema nyina no wo se wo mu etutu etimi ko chi ukunu ana wo mpuna na oba foforo ho na onu mo bo fo se wo hwe na ntimi ajai obo wonte da kakashi na ode fam na ma eja hwe emema ye hunu se mema ye hunu se me represent mema ko so o yede ye kai wuji tu represent mema ye kai wuji tu de ya kai wuji tu
say ye bechi wa obetimi de katashi bi aye say wofu na say ba mo ba bechi wa obeko lusu bi e wagu mema ni ma say dabi sombe na dabi ba ma de ye chiwa ye chiw na sa bua kamu a e so man bibi ye de ye bro say you are the head e train from so na ba ka wa so na me aba ye bo mo say wa say sifo na hima ade ba ko ne say emema ye wo kasa bi ataka onyini obeba ebi ni ne I'm say papa na adwe ne say o akola no onyini ono ada de be a pet ne first born asem and now be ma be aso first born esem no no na be a man original ho e kasa first born so aye bodam ni anko on pen asem say na bra bo na nsi ni ye no awo tere ana obi anye na nkola ne bobo no so anko wo papa wo hwewa unfi no because from day one, we are here to education. We be saying tangible question. I use the word tangible. Okay. Why? Because an exclusive word. Because a tangible. Me say tangible. Oh, shit. Tangible. Problem ni dey. I'm a teacher. I'm one teacher. Tangible. They are saying now so see answer one from Manamo. Oh, because Gineja. Aye pronunciation. Hey. Nana hima enie ya na ye hu ni se onyini obeba he question obi sa na se na de na oya ifro ni wie ye one fa ifro ni sika ni bi anko wa to do fufuro oba na control wo no so yes ntia ba so bu akola na education is after all ma me kra be na heden ajai chese ma to do fufuro nti me da ba twen wo education ana osan ko ya be si se chese nkola 5 ni obi anko ne ma me omu nyina nso udi nsemfo anu ayede enti ama no bobo omu awe no na we ye ni eko nso na okoya kore basabasa akwadwane o Ohemaa amen sa spirit na eko edi ma gba ni se wo fa no nhia no no ofa sa spirit na be we nsen no okay enye sa eda ya ebenya no oh na se say na ne hu na se da na de no na de chama bu bebrebe nyinara da bi o so kokoti anantu ade afọ kwa na two ya the 5 nyamba so munya hu mema suban yo edu se bisame ka che ma dwen che wadwe na me kwa homa no so mema ewo sudu afen purify purify o mema ebi ni akono ne ba anytime bia na ye pese ye hu se we ekwanda ho metime yusu aberkora me hu mi ame ho beto me e mema ta yusu sa purify atenkane pa don't fa sa atenkana me fredi no ohunu na on fa me purify no se akola no ho da ho obetime aya aberkora obi anya den ehunu na asem bi anya den ana ati akaniko o de ma mi busa bibi eye mema su o mema na kakra bi no mutumi control mu okay mema aba we me de mi hu ni se o kasa fine o kasa fine because sabi o yi kaka but ono so o nhwe ne ho ye because wo problem wo sa problem onya wutimi nya atenka kwade da de na na bodan nya bodan ni ne ba ya wa no so no de no da de ba bi big mama no da de ba bi o de ono na fo so bi ba ro aje lady good wa yale no hu ne ho se na da bi o ka se bodam ni o hu ne ho se wa bodam chawa adum na putka bi ba na chi ana driver ni ka che man ne se me pa ma chi ya hwe kon ma me o de bra motor ni su o ya ma chi o so o me no hwane ni nyanza wo kra utika no hu ni asa na bia ya ka ta do ya no kisi obi wa bodam bia hu ne ho se wa bodam say atenka nya timi de call de bia akwahia me kwa akoye bibi please you are saying me catch no virgin soro a adene da order virgin so order ade na de enti mo ba nya mama dia say na okay eno no wa nya ni ye ceasefire macho me fine wadare ma yeah ekwa ahoma no 03220 835818283 WhatsApp no 0549801751 Mr. Oba twani tietia mame na unua bi nso mra so na yenko memfa ofefo a odi kan na fe yenko hello hello Bima me Ohemaa Benewaah papa dey original asunje nkan papa evangelist the graft
Mama Bigini, Mama God is a Bibram. Come in, Big Mama say a breathy. Mama, my best friend, Obama Bella, and the Caclan Swabam home. Baba became and I'm afraid of the home. Oh, me. Maybe the radio other medium, Yamba Papino, and I shall consume your quite chica. You must have the machine began a year. Me bonito, of a quite an example of growth in it, but two, and a little bit to oh, me. No question, you imagine I just any other true. That may be a Shannon to say. Would dear blue, no one will swear. Must I want to be 10 you? Sounds like the apple, quite a biamica. Mamma need your hammer. Almost that must be a general say to your Brema. What is swap is so 34 packeta, edge of a bit in Africa. Papa won't tell a woman go boy. Said was an naughty war, said the young old about one channel. Then I never got a quite nice idea. Why I can't come watch a little cross. Young flat animal, the batty. Tibi da bɛ sira sɛma duma de yɛ di sɛn kwantan so lɛma na yɛ sisi na ɔmo sɛ gbɛnyɛ no ɔmo sɛ deɛ ne dɔm na yɛ mienu ɔyɛ miɛnsa ɛkɔ akɔ ebi kakra hɔ abɔfa no yɛ srɛ onye biribi ama ne nkawa de ɔne maame no ɔmɛ hɔ papa no emu ayɛ ya meda ase pii. Yo na ɛmu sɛ dan wɛ mu ayɛ ba yɛn de mi ni ma de koro okay hello. ɔwɔ mi ma hɛ. yɛ jo. ɔwɔ mi. Ofa kwata ni maso wa asante mampon ko fi ase no tankodi awo me Nigeria aba be se ma mentia no pa be dem portata papa ma mentia no pato asu je che de ni a champion blocking awo me da bia me be je kasa fidie so me kase se wo hwe wo ba ma ni di a da che wo besere na wo hwe wo ba ama wo ba na ni yi a eni de papa ne te wona wo se wo su se wo ye de no desre da bia ye kase oh ya woni ahwe ne kwakwara ni nyina wo beba eni edi abo ya bo so na edi asi ye botom o ya ahwene kura wo beba ene ubi na ahwe na amana ye ya wo pese wuti ne su bidio eti ese ye papa no bi eni mi nua mema no bi se wo na se wo ahwe wo ba enya dia benya so mfa so da me da so wo me okay me so me da say hello kafra me pacho hello me da for pacho wudi baby afrefi wa do pacho me do bo ase fa mi te papa yetio Pacho, you manage my palm here, you miss Ramopa. Pacho, yeah, papa no better on. Ah, you be a new you buy a knuckle so the Pacho. And yes, so man a bit too soon, I'm a banner, who can so change and goes away in a big that only case. Tell me, I tell the Panity, so a man in my miska, Bushum, your money, papa, 20 cities. The meeting I can, papa, no pound Pacho, and yes, so the man a bit too soon is that, who could be up what they look David. Only case. On papa on platform no nya sem papa bi kana mu libe chi na mu timi solve case no is one penny dia bibie no bet my eras okay yen so ye da say hello Ohemaa on papa baby me lafo odi baby afre mi fi Ohemaa wa una be ma patu kan di service ashka ko ba mu Nigeria ba ana mi am ta na bra ezo so aba da Ohemaa ya sebo me pato dia asembi adibia na me kan ze ye yemme akono obe e bia bi ti makọ be mi akọ ba to uja ba to okra na make sure say akra na ba na this the leadership irrespective of the beti woni oba ni ntem no akra de even na se ye adonyi na obeba ana onyi na obeba na onyi na wamba afi na be fe no nchire efe o bra so so but onye ma be bi we ni die na sere yenke bi ma no depending on the power the person in your face can accept to the NKB. I'm mentioning Naja Frederick or US. Or by the bio, the possibility of farmer phones with them about so. And it's a anywhere enterprise. So amazing. I mean, you know, enjoy my patrol and with the boy, Juma. Why? Yate, yeah, that's say at the door. Okay, you can see na. Okay, hello. Hello. Both. Okay, Yemra hai na yenshe. Hello? Hello, Ohemaa. Me la for bacho udi baby afrefi. Na na mponsa to to sumini asante atim profa. Ma me mama baso. Oni oso for mi tiara pa na. Ni tia Nhyira na dan so frempon. Asante atim profa hene. Abaya na oseni papa anhwe no. Ni tie de kasa na mo chirigu ahoma so na abaya no okasa wo oya omupa. Ya me ebi ato me pa enti se me de be ho hye abaya no pa bo ma
bitimu se ya nanso abanasa obere den den papa no na de be wiase na me de me se papa no se onja akonkusam no na onhu se antwa yie yen ya bibi mamu ana ya se pani empa akwada achaw aso we de ba bia duru ese papa no bre ne ho ase no hu samfum so na oyeye no esan se oba adum pempensu na so hia mo afiri ho na oka che ne se ode ko ware a asem ya ase nene nyame na dom na wakura kakra kodu ba bia wo se be ya konkosam se wo se wo mpe papa wo so mpe ne ba onya de oye na o si ni ti ase wani wu wanya de ye nyina ye fantu ye hofo titiro mema no ye fantu ye hofo pa se ne ma ensama e koso ho no nyina no ebetimi ato ye enti enhwe ye nsua ne pa be mfirim ne be boy pa nyame nka okay yakopon so nka wo so ho pa hello kwa lafia Sunday ni o se de azadukale kwa lafia lo yo yako de koa kanu mi yasho se hausa phone baba bomu wa o okay answer de yanke yami nshira mu ina nshira osofo pa ni mama good and big mama ina yami nshira mu debia mema asu mu kanu enu bi da esi wo holo won hwe be ma oba no won hwe akwara no uko kape wo so ina obaba won so de won ne wa anko papa na aba wa o tu a oba ya itram ogbon di se papa na won nta akwara we si do akwara nka so papa di obu anu hwe no no lo na ne papa ai ni bibia eti mema aba so wa wa no pa no na so ne twempra no wu a wo mu mama dina no mu hwe o mu na woman for your braka sack. Who are doing now? You got a jump on that. Now, Panaso to know you could have you no okay, so who are we in a market here? Now, I say, it's kind of thing we are. Now, for the pet and plan another for myself. What are problems? More than children, net if I tell it now. When you come to grab Mama, or what did you grab a hammy? Yami Shamina, bye bye. Okay, yeah, that's if I'm in far. I am the last caller. Now, Yanko, hello. Hello. Madam from Bacha would give me a free. Miss Effie Johnson. Yo, Mama, Bacha, you too. Hey, Mama, said, yeah, she said, Madam Kennedy. Now, Ohemaa, we are men I know, and now a dear bad, yeah, they are Matepa. It's Yamuna, Miss Yasof. Maybe I had the or Beman. What can I say? You wouldn't wear the plan in you, Suma. Intimate Remo. Monfan Channel. Why then, you know, the year so on. In Tinama, take Yaman and Sono. I had a name more bad. Ciao, Papa. Now, what you want to do in a Benamu and you keeping for me. Mr. Munya Munkena, Middle from Enqualano, Enfano Bonnet, and one. Nay, Yapa, you papa, was from when you now, all I from then can't catch it, Mr. Mamini. Then could you a your crown? I want to scan a cacra 1 year and what a Mebano could say into Mania half of her. Eh, ya, and so by end, Munyaman and Kawai. Yo, Mama, yeda ase, Mama nsa yeda se pa. Nyankopon o shaw. Ebi armenti me amfa ofrafobia ebiem. Na ye ko aba ene afutu e de mari ase. Yampese dwumade ebeye se ya sresre akwada bi. Ese wo so nya bibi de bo ntoma no. Enti 1 minute yanka bibi na yanko. Ohemaa efutu ndeze se emema no case ni yegina so. Enti ye de two mema for say. Obu oho a Ohemaa na onibi by the obey nkwala no da kubu onu akofa nkwala no na do makotra me bo to kuba bo sa akola sai ni sam shey sai oh da be fa me pie ye o ho a ne ma me ho uko school mu wato poki bi eno manketenkete akola de onim se me papa ni bi by the oye me no kura no efe nye de wanyama na broso na emum kakra bi a wo no show man kola no hu se wo bi anka be yama na broso na nso kakra wo no wo ye
All right, evangelist, 1 minute. Anahima. Aja. Ya me catch me papa ni me nuanom emema ne se. Oba ni je ni awie. Be ma ni je wa wie. Be ma ye ni je kwa wie. Okay. Nti usi so na oje wani aya kai wa wie. Na toto de ma yi. Right. Na sebe ogo. Na se utwa ho ana oto nsa na nto a e ma wu ntem. Na wa hwe nso a na wo de ye se oto nsa nso na wu a wo di ti echi ye kan say achide ane kwasama ti mema ntoto niema yi metia de mafa me ho adwenti mu de no worry don't worry me de mafa me ho adwenti yo mate yo mame so men kanchira ye nuano mema ne ma ye papa no se sa wonya ready zip it okay ai zip it fa wai ne to oboko tadua no fato na zip it be aka okay ne ba ko no bom mane balls ni nyina na aha na wo de atum sa na wa zip it because sa de ne de ntia ye kasa ne se it comes with responsibilities. Akono no se upede a ene e wo se wotimi ebo ahun se wo behwe enya sa de de me kanya yi Collins one me nya adwene emum de me so me kasi so enne Collins me come was what se wo de okra de se wo waware but hwe yie na zip no just zip it that's me asana me catch ba ko ya ba ko e bofo to the way to so na ware na de na bom ebe no se kanya wo ne se be ma watena amonu na Yesu tinimu eno kra no sawakono so obere na emom no ani akoware me kama sab wo no na wo hu se wo be ye hu adwuma big mama be ye adwuma what you say me na eye sofopanyini bi pa na woda na enne ye gina Nhyira FM anemu ni obradwumadie anemu na fe ya wo hye eye Reverend Obi happy belated birthday enra na eye sofopanyini pa papa Obi a birthday enuti enne ye gina eye Nhyira FM ni obradwumadie na me also ma we hye eye Reverend Obi a happy birthday papa yankopon onhira na onye okese pa onto ministry mu fa mfi adomo enko adomo ena ye me doba chese me ka chire me ba ma de nyina eye ne birthday shonko epa na mamiti wa ene eye mamiti wa e birthday enti de ye ka nyina ne se yankopon onhira no pa na onye ne kese she's a very good girl na onu ana ja obobo amade yo mu ofie chese ene me fa ha nookramu ni ade enti ene eye wawoda oko school ewo Georgia Hill Montessori School Sokoban new site enti Queensta ye ma happy birthday yakopon onsha pa bere mu de yanko haksa na Dr. Transi ye monkomo de na eko doc apom to say okay afa you two ne yankoi Yema atifo na kwaba emra health care yakofa hasa mixture era ne capsules e di aba na said the da ye ba ye no ye di wura mu kakra na ya chwechwe enam se enya dru nko an ye ba beton ne mum no atifo ene amanfo apomden eho ehia ye pa enti no abrebia ye beba sei no ye hwese ye bema akwantre ene afutu ene achechre kakra said be ye beba na ya twe ho e di free ulcer na beboa ama yetimi okay ama yetimi atwe ho ana ya boy ho ban de free ulcer ho na de bia ye buy di card number no to join am say number no ho hia yen isan say ye wo nnuane bi wo ho a wo bedi ano no ne bi wo ho a wo benom ene o lifestyle bi a wo be ya eno so timi ma ulcer eba ana wo timi na ulcer inti nipa bebre etie ye no ennim inti aya no bu ho a wonya ulcer kra na onim de enti a wanya enam say onim ade a oye ya ma onya osa no hunim de enti na ye de ahye ebi abaifo ene hunhum ne omasa esan se bibre wa adwen bi se osa ye omo a omo tai kire omo yem komonko a ene nso etimi eka ho but enye no nko a ne de osa eba enti ye mi de number na etudwa me mbra me no ka say yes me dupe wa friend number no na wa ni doctors ni nkomo mo abotre wa daje pa na omo ncheche nyoma mu emfanche bebo so kakra but yentimi mfa wunrem enti number no ye 0240 23 83 10 0240 23 83 10 and 0203 822
855 0203 822 855. Hack health guy, the Hassa mixture and then the capsules at the Ababontain. Na Mamini Kai and Cherry mu answer ya twaso. A drono omokotono almost say omokwa dosage omotono de momo a wrong dosage, and I say yes and yes and common no. And I'm say a mixture and capsules. Name no obi already brew in fear do me and fear do watch air corner. Cap na was on a 30 ml. Obeshie sa cap no mienu and a powder ya na wanom. No a train for Sema Bayer Ediasan, that is 30 minutes. Now a fat capsules no. No the insure ye clean water, insure ye drinkable water. Insure on no more ye annum capsules ni mienu. Aka mixture no. But in pempi no, omo koto aduro ni say omo to aduro ni free omo nchane ka kire omo say omo mfa aduro ni nsuo ni na nom to pae na nye saa netie. Udi diwi a odbedi kan nom aduro ni nsuo no cap na wo so no behwie mienu na wanom. 30 minutes time na asema aduasa achi no na odi nsuo a ewo fie a wa hu ni se nsuo eye kama wono me be yi e de anom capsules anase to pae no nso mienu. Nti ma mutie no monhye no nso se okoto aduro na enka beye mpa nka frɛ numbers na egu hu na nsa na wa hyase anom aduro no ti we ye enka ebo kakra wo ho na osa yare a ehu. And I'm say unya osa ni bidade a na wote se obi ka osa sa maybe a wadwen be yo say sebi oboni sirema na wo hahan nani na aka bibi keke na emom se unya bia na behu se osa na ehu esen yare bia enam se ni di ehu anasa ade ne ho ntre hanti no ema ne hu yehu esen de aka osa timi kum nipa. Last time about me statistics nature said the year 2015 no if you are seeing na nipa osa chiro mo na ye 84.7 million ekumu 267,500 Oba Ghana haya the year 2020 no osa timi kum nipa 326 nipa 326 era osa kunwom enti utie ye na wawo osa obabi odihye bi unua bi wadamfo bi wo osa mepachow bomade so bekwakope hasa mixture ene hasa capsules ni bi e de ama no na wahase anonom enam se hasa mixture ne capsules na enu no aduru a etimi tu osa ase ensoso ano impempi no apomidin asoyefo health facilities any health personnel say osa de yentimi nsa be manage keke nti ebema onuro bi na de ho atoso na anonom ne kakra na de manage na impempi no bitimi ko apomidin asoye no akwakoye lab ana test yesi owo H pylori ewo ni mujanim eno na de osa eba ni amema ni nuro bi no ma bi after some time obekwa check no na H pylori na yesi positive na negative but nipa na ono no te ho no ayeso utie de unipadua na ka chew machine ana test lab awo ye say H pylori e negative eko but one kasa na woto no hu ni say H pylori enko ye san say de na obu ano etwetwon na esubia bia say ko wakoma na uti paiwo etimi so wachi bramo kasa no timi so wonfe no wonfe wo setia na eti untimi ndidi obawa na moja fra utimi fe na moja enamu no de ekoso na ekoso enso machine say H pylori nimbi ebetimi ya no kra H pylori nim na emom no ekura H pylori ni jato ho no eduro no timi kum abo na ba wantimi ankum kro no enti hasa mixture ne capsules eno nko na eduro a me say eyese kan no fa no etwa ha na etwa ha ekum abo no ewia na asa ekum kro no enti se unya hasa mixture no mo a obekwa test no na H pylori e negative na said ya wisi feel no pains a wote wo yam ene onfe ne wo ano etwetwe ni na no na ekọ enti ya kachi obia enei wakwa test na yesi H pylori negative na so still na no insenchani ana say symptoms a ohunu no chese all da so ho no onkoto hasa mixture ne capsules ni bi na onnom aduro ne aduro a betimi aboa no enu ni bebre ho a besoso ano but hasa mixture ne tu ase e di free ho enti ya ma me bi efre yen a no adi adan say 23 years or the ulcer won men na but onya hasa mixture no na onnom ye no se de aduro na si aboa no eyi na free abenedie kodana a na ulcer de ne efem
Into what would you be no bomarding for number no bobama biem 0240 23 83 10 0240 23 83 10 and it was 0203 822 855 0203 822 855 meba cho hu se oboa no etwetwe ehyehew eduba bia untimi ndidi aduane bia nya wakono wosotia na ete etimi so wonfe na wonfe ochibremo kase na ye o ya otifatimi dwaw saa oboa no hyehyew meba cho bomoden se wonsa beka hasa mixture ne capsules okay eduro no na husuo no eya haban mo no ena yede akokɔ saade bi sorry yede kojan eye kokɔ ato ano eno na ye sila odi be bia aduro no so no ahyase anom enti se wo kɔ akɔto aduro no bia mepa cho hye na husuo no nsoma ye na wo to aduro no bi wie nso a frɛ na doctors no ensure say the obesi a obenom no okay enne yi no ye kwan bebre fa sunya osa medical catch say helicobacter pylori no ono na efe ne H pylori a bacterial infection a eno enna ebetena umu ana ebetena wonsunu no edidi wonsunu no e ma no kofa kru enti uku aboa no wie a ekro na aboa no jatum no da so wo ho hasa mr ne capsule so nko ani timi yi osa no di free ho ese kum kro no efiri ho e ma ho tow na ene ire nke bepese bebo adanse kakra but menye sure say ene de asesa no mentie ntimi mmo nti ye de bebia benya bia ope bia to a obenya no ebetu dwa de ama wo kuma ase ha ene ne mpata mu ma mutu nuo to ma mpe baako no ko PFA pharmacy e wo Tafuni Road Junction ho duduo bia ope bia no ko a obenya bi ato na ye sre ma mutu nuo na nra yenya complaints se nuo no ebi mu pe bi ato wo area bi omunya bi nto ye sre mo ma mo ye over the counter ene pharmacies nketo ano ene herbal shops no monko PFA pharmacy enkonko tobi enam se no na complaints ne doors eduro ne ye but omunya bi nto tie sremo PFA pharmacy Watafuni Road Colinac Herbal enso ewo Ashtown Freddy Mens ewo KO Rock Pillar ewo KO Danny Herbal ewo Mrom Misty enso wo Mrom ena Ashtown okwa ubenya bi enso etimi ato okota kwa yo was ebibidro fie ena ubenya bi ato Encrine Repass Ventures Hallow Herbal eho na ubenya bi enso etimi ato mo amwo aziama no nko odalo ewa eziama ena afi odalo ewa otikobo number 1 mokwa ambenya biato Jeff Heba o mankesi Mpena Heba ewa Cape Coast okwa ambenya biato Gapson Pharmacy ubenya biato ewa Koforidia Randy Pharmacy ewa Ashaman House of Drugs enso ewa Ashaman mamu wo baby etese Kaswa no beko Jikard Pharmacy and afi Tribe of Judah baby tu no ton hu se ton aduro pharmacy ni heba so bia borua ho also pe hasa mixture and a hasa capsules a dry or satan for do mami me da se yes so ye da se yakopon onsha abusia aha na bebe makwan ye busu aye pimpini ye ho ano no enche bia na ye sorry jumedie no so ye na mo se baby a wo hwe ye free ye adaje amase ne ye ho mo bundles mo data ye da mo nyina mo se mo ka ho bi ene be ma no aye kese enti mo nso yasene saa mo kwekwaye mu saa na de atete wo bia nso bomoden se ubetimi ade wani akire mu top high ododu top high ho na behu Insura FM bomoden adwada kosifiada de ha obia no bra na yenhwe kwane a ebetimi atoto amana yeye medin ade Ohemaa Benewaah nanso yenko ye yeton ade kakra na mframa aka no yaton ade afrimu nti sa wanhu yen e Facebook de na Facebook for yakra mo nanso ha de ye wa ha adanse Rob Bank PLC se men kan so oboa ama wadwuma etimi akoyie hyehyɛ no bi any current account savings account susu account or fixed deposit account wa eboa pa abosia bi anso wo ma obi ma de atwitwa business loan or commercial overdraft susu loans ni nyina salary loans no wo de be ma microfinance loans or de be ma de wonya bia no mepacho wo ba mo de adu adanse Rob Bank PLC a ye de ebe ma ye very reliable na afei nso ye ni hwamokora ye hyehyɛ nyina eye kama ye nkura bata no ya hodo dumienu
nkorabata no eye ahodo dumienu udu don keke a ubenwu ye ewo ho ye ne cargo station edi hwe ni mu emrom ye wachemfo bus terminal ho atonsu ye ne atonsu agogo hospital no wane bo ho kasensu ubenwu ye wo eye farmok depot ye no edi hwe ni mu aso ase ye be central mosque no afenso udu adanse aso kwa ye ne eye bofuedu junction no edi hwe ni mu ni wadu biase ye be edwa no oboase ye wo eye GPRTU dan no akane eye Kumasi Lorry Station hodumwa simple tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na to phone so. In the process maybe say promo code aye no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send there. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama fro. He no kwa woni abri say. Masonya ye hye nana. Na den. Se ba bia meti ye tumi o. E na me wo fa send me ska. Di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba ye nso a me koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem a transaction ho hoda. Debbie. And catch bra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na to phone so. In the process maybe say promo code aye no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama fro. He no kwa woni abri say. Masonya ye hye nana. Na den. Se ba bia meti ye tumi o. E na me wo fa send me ska. Di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba ye nso a me koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem a transaction ho hoda. Debbie. And catch bra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na to phone so. In the process maybe say promo code aye no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama fro. He no kwa woni abri say. Masonya ye hye nana. Na den. Se ba bia meti ye tumi o. E na me wo fa send me ska. Di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba ye nso a me koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem a transaction ho hoda. Debbie. And catch bra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na to phone so. In the process maybe say promo code aye no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Me mane de make bibia achu. Na say ye de ne ko hospital na oye kunu. Mate. We say stable
Welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rental, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rental, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rental, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello,
Welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you.